inu ni Mutongoi TV. Wikwatio ni wakwa kana mwendo musiaisia wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba watindanesa muthenyani wa umuthi wa chumwa wa matuku 17 mwai wa 10 mwaka ni wa 2021 na moko eli ni uthoche kilunguni cha umuthi ikumbi ya siasa utundu tuika kila wa chumwa itina wa mauvotu yukomana na ndongo ikumelembetani itu ya ukamba tuinenia maundu meokonia uteti na muno ilembeta itu ya ukamba muthenyani wa umuthi ni na atongoi atatu alokwithiwa uimamanya ondatika mbotho siukite indi mwendwa musiaisia nienda kuulilikania onenania wa muthenyani wa umuthi tuyenenanisia yulu wa masomo ma KIUTETI alama navikie na kukwatikana nthini wa USAKUANINI munini wa ward ya NGUU MASUMBA ni kwa kauntini ya Makueni ni masomo kana lessons ila inethiwe cia kwatikana itina wa USAKUANINI munini ni kwa NGUU MASUMBA vala muteti utena chama Bwana Timothy Sirei Maneno onethiwe avikiana kusinda kivila kiu cha MCA na hindi namba ile yathi kwa UDA Daniel Kevuva Mosau na namba itatu yathi kwa Eshio Mwai wa Wiper tuinenia maundu asu muthenyani wa umuthi kwou musiaisia ete woni waku tawe mwenendi ethawe mundu we mukoni wa kula wa NGUU MASUMBA witha we usio muno kuvikiana kutuma utumani waku na akamba onthe vala mai ni munethiwe mavikiana kuona maundu asu manaende kuma kampeni nginya kula cia kunwa na va Mutongoi tuna mwete imwe kwa imwe kana live kavinda kala kula ina kuna wana wavikiana kwiyonea we mwene na metho maku nginya maneno avikiana kunengwa certificate ninza MASOMO na mivaka IBC kwa ete utumani kana ete woni waku undaviene somo yiva wasisia ilona asomie watrosisia unyuvani ondo na kuniwe kwa twesela vaya kwa ile itatu kenda imwe 5 namba utumani mokuve na vaindevi ile itatu kenda imwe 5 yesu namba utumane mokuve na vaindevi theni wa Facebook ne Mutongoi TV na twe live theni wa Facebook enda uvikie na kushare ne kenda unenania uvikie andu aingi via YouTube twe live ne Mutongoi TV official Mutongoi TV official ne YouTube na twe live Ndi theni wa mutandao wa Twitter ni @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku na hashtag tuitumia ikumbi ya siasa ndini wa website kwa alama siasa ndini wa website ni www.mutongoitv.co.ke na ndi Instagram na watu ativo ni Mutongoi_TV nitawa Erastus Kithuku wa Nzomo ndeleva wa kilungu kicha ikumbi ya siasa na yu ni mwanya wa vika wa kufikia na kudhocha atongoi anda thoketi atongoi nienda kuotavya kana andu masimu nitukosa simu namba cia simu nwiki wa vaukio ni na wako na simu withese wase wa TV yaku nikenda tukafikia na kwegwa na kulia ikulio wete woni waku yolo wa unenania wa muthenyani wa umuthi na hindi yu ni na udhocha official ndeni wa kilungu ikumbi ya siasa atongoi karibuni sana na hindi ni muvya munonondo wa kuka ndeni wa ikumbi ya siasa muthenyani wa umuthi na nienda tuambio va ave musiaisia welwele na ndesi nimo au na yu nenda kuonenga mwanya wikela itwa introduction we mwene ndeni wa kamera eno ndio kevya kamba on the lamai kile elemetan hito yo kamba kwa masito ni tawatari kumlatia wa mwema niza kuito kuwa Masinga Central. Okay, na idosi ni Tarek Kamulati wa mwema ni MCA wa ward ya Masinga Central ni va county ya Masako. Karibu sana Tarek. Asante. Aya mwithukisya na musiaisia wa Mutongoi twivae kumbini na nienda usamano ni mukethie na ngimwene na muthocha ninyi Fred Mbadha FM ula mutaalamu wa maundu ma utongoi na maundu ma siasa wailo kwa una kukauga kana una kukaera sua nini nene zindu izua ba mena ikibathukanyo na imwe ikoneka na yu nenda ati komanio baingi
twende na oneno bobo to akamba onthe ala me Kenya na ndisi anza marusi isa kwanza chike babukanyo ina muthoja ba mutongo haya karibu sana FM kwa vinda yingi mheshimiwa nako kwa masitoni tawa Daniel Kitonga Manzo mbunge wa Makueni ni mundu mutui mwewa kwa mundu mutui mwewa kwa tangwa zukulu kwa thanga na lengi kwa ombe wow atamagamba yo monde na ile usini mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo ni mjumbe wa kilio mbunge cha Makueni no akaunti yesu ya Makueni na ile yu nina muthocha nike ndo ise yani twambia kilungu cha muthenyani wa umumbi cha Ikumbi ya siasa ni tina wonivani munini wa ward ya MASUMBA bala nethiwe na kito nethiwe na maundu mane maingi muno na ndi Timothy Maneno congratulations muno ondo wa kusinda kivela kiu na yu nienda twambie wapano na nienda twambie na mheshimiwa Manzo usakwani usu unaye kithimi cha ndongo isia ilembete wakamba nondo wasise mheshimiwa Kalonzo chama na role mutongwa wa kumutongwa chama cha Wiper ni mona mumilete mundu esho moiwa na twasena ke governor wa county ya Makueni na chama chake cha muungano menonga mete mundu ili anayetina wa maneno na twasena ke mheshimiwa Johnston Muthama ulani senator wa Mbeya wa county ya Masaku ana mukwete mbao muno mteti wa chama cha UDA ulone dasi yake vile keu bwana Daniel Musau na waka namba ile wasisia ndene wonyifani osu nikithimi cha siasa ni nola ndene lembete okamba yu kwa oyu weyolo maondoni make siasa ndiko kwatia nikithimi cha siasa na mbe nenda ku congratulate bwana Maneno nundo wa kwekana sa USAKUANINI sunasia binda mandu akomanie na sindani dia sume atatu na mheshimiwa Kalonzo Musyoka ku ongaliko hizi sia Kibwezi West na atumia sumonde Maneno bindambe twamunengete tikiti wa ODM Kenya ita namba utwika Wiper na nibiwa nayo na 2017 Maneno naye katika Wiper na pandu ba mananganie ndwele ma Wiper pamuna marehemu wamba kume ya siasa na kenda Wiper ndikasie kibela wasijana ke Musau ni mundu wa Wiper muno na atwe ni wa chama ni wa CDF ila ona NGUU MASUMBA ya Makueni constituency na wedeje kibela cha MCA na chama cha Wiper esho mwae wano okioyu omasima tuwa kindoni na ndiasekana the nona likiloba jamani cha Wiper tatibo pepo kapendo ana the nosu nolika no munde MP wa Siaya bala watu wa Orengo tiba chama cha ODM ili chama cha ODM jojo lazimithia mundu amba kusinda twathi kotine kwenda namba election na kwenda namba election oyu 2018 mundu wa ODM asindwa ni mundu wa chama kenge okuwisi ODM mundu ya nyabitha wasisia Uhuru Kenyatta nuna isi ibela ona mheshimiwa Ruto ni mwaiti ibela ile cia MCA kwake kimwe kathina Jubilee na kila kinga ina independent kwa isitu kona nyake nundu wasisia mheshimiwa ngava na kibwana mundu andipeto na chama cha Wiper na kekani wendio kola Wiper ndo atune balua ona ilona NGUU anaja nyene wa Wiper lakini support o Maneno mheshimiwa Muthama niwe wa haki ya Wiper bichaba ubikeje kwa akamba monde alama mano kitani ya ibela NGUU mheshimiwa Mutuza ni waongamete Kibwezi West na chama cha Wiper na hapa ndani Musimba independent wamba umathamu mbunge wa Kisioju ni independent na kondo unye mwende na ndiye ko itina wa akomasiwa le mamina utia chama mamina unengwa mathina no broker sia chama sia ndo mema ndo maingi na chama kita ndo mamuthembozu wewe hapa ndo mama chama cha Wiper mekwenda kulunja Maneno na mekwenda mheshimiwa ngukapa bukwa the nabalawa ngo sunge balawe ni asia ndo nzunge bo undu una manager nondo andu amonde na kamba namba imwe namba ile monde maewe ni chamani cha Wiper kwa wana nda mundu nutwikete mwana mau ibindani akathi athiuka kolono uthiuka na acioka muci no muci ndateka mwiso ucioka kwenyu na nikuo kuciovyo ndateka mwiso inondo FM utwambi biliani akuyo ola mwana mpotevu nondo atoto mama no biliani FM wasisia mheshimiwa Kalonzo Musyoka campaign ya muthia
onekele kuna One Kenya Alliance Musalia Mudavadi Moses Wetangula onthe maendeto kampeni ya mundu ecio maiwa indi itina nononia masongi ondo banethi wa mari kine kithimi thini wa ilembete wa kamba nondo ndongo ilembeta ni wa kamba yitwena na kila chawo kibwana akuzete ngaleko yake Kalonzo ngaleko yake Mutua ngaleko yake Muthama ngaleko yake FM ni mubea Erastus na Siasa nyita ni mtaalamu wa maundu ma siasa na maundu ma utongo nendo gutavya kini kithimi chaguo kwanza chaguo pyu chaguo nda katipyu undu kwa ile itakuwa kuilie ukamba noewe mheshimiwa wako ya peba ndo banalikele makosa yu aziati makosa su kona nendo kuya mende na kuiva mathi kwa uyu yu kithimi hichona nise kana pe makosa methi to mathi kwa na mayalungalwa na nimenekiwe yu na nimekuendea na kwikwa na maendea na kwikwa mausungio meendea kuka owoni yu kou nyeko kubibyo nundu nitiulika indetoni muno nendo gutabya nesa kana nisiwe mwambio kini kithimi kikatipyu cha kila kivayo kambani na ni kwete tuinene oba ona kundu kwelekela bam no tunaisie baibata muno na ni kwete ne twilo neno na mheshimiwa na ugethia woni wa kwanikana mathuthi mutongo wa waipa muno au maalu kenza wokamba na nye kwanza inezi pa kini choki yotha kichambe cha kulea kwiuka ku na yeke andwala me mheshimiwa wa maanzo ku na mheshimiwa lange me pa ukamba aziati kuyuku kwa Mose na Elijah na makalea kwiwa andwasu nye onanga thipo muntongo wa waipa maimbiwa kumuthi kwake buchambeke newo baluku yuko tabyondo no baluku munene nundu nuno ni undu mausungio manokia katika waipa katika andu yana waipa na 20 chao 24% na 24 yithi kuya andu alangi miongo monza na thandatu menza we waipa yu mutongo wa waipa yune saasi yake yunende waile kuthibaya akathi utungia ni andu asuo ndhe makatwika ciana ciake akamea ati yuthi lamu na sinda na ndi na ikunundu ni ithe wenu aya yunende noga ni mutungia ni mwikie musi nundu ninye mutongo wa musi ateo indi yuwa na weke yunda tone ya nundu anaunje nomwe agolwa na yangi akamea inyo muizi ana ciakwa mwana wakwa numwe mheshimiwa manzo ase no meso ucio kwa musi kube bina uzio azia saimu ndo muvinge no asyoka kanwa kaleo kusyoka alright mbetekele no kirabe mheshimiwa Tarika karibu sana mheshimiwa nende vinda yako yambe kuleke kombeni ya siasa karibu sana kwanza onewa ndeni wa chama cha Wiper na hindi tineneze kuwa kampeni ya mutete wa UDA kwa yango masomba na ndo inge mayokulia Tarik au chama cha Wiper athi UDA niki alafu hivi wasise yuna ngoma somba wa mwana we campaign yes kene kithimi kana tikithimi kene kithimi nda kenu chambe bayo ndo wezo buye kamwaki nebula ukaza ne wiki amaki ondo kegata ndokoneke kenu chambe mathina alama na alama tumete mundu umatakwa na majority whip ama Machakos County Assembly yes na resign nondo wa mathina alama ebo ni wa webetia kana wiki obeto pai na vitina cia hitina na resign before I was removed na mathina asu nimo reflection ila nzio pyo pa ya nguu masomba Wiper inaileta oso kibela chu without constraint kwinge lakini wasisia mbeke bila ndo kenambie kwetwa niko confirm pyo kiloke tyo kulia 100% confirmation ya undu mukamba ba yambe ukwasi ketha nunasiesie munene nunaendie na timu nene muno na ekakuona ndukoone tu peke yake Kalonzo na Oka sio kaone manzo tamusakwe sio kaone Senator Mutula tamusakwe no italila mpaka majority leader wa Makueni County Assembly on the manaiba na wasisia numbers yondo inokie otondo FM wasia percent ila almost
almost not 20%. When you are talking about 76%, that's a nay. Never can enter university kadio straight. So that shows you there is a very big problem in Wiper. Ila atongo yu alamevo amwe ainge majority o moka wiki yabone ke ina thina. Okay, tuiso bika thina wa Wiper. Kugo wasiani kithimi cha Kibwana Muthama na Kalonzo. Very loud. Onakana kanini nekene jwe kithimi keke nene ta wase mutulu muno na ila tolikandene nange ndiamba okonya nziemwe bwana FM ndana mboga kwa mheshimiwa Manzo nine kudio ya FM. Asante. Asante. Karibu sana. Wasisia kusindwa kwa Wiper ndeni wa wodesi yangu Masumba enaye bahati mbaya hii kanane wona ni wa mondo ala mokite 2022 na makwende yanakuka nundu nengu kuelezia chudi choke ibo na kikwende yakwetha kibo no na kuelezia mbewa no wele anje yuati nyine enda kuelezio nundu netuisa ulika MASOMO pe sindu pe MASOMO ana manene ana manene twaile kwetha twosi USAKUANINI wangu na thiu ya Wiper ni tho isomo yakwa ya kana na yu lo izonenga mwana nene ni bungu kueleja neza ati no tunene ya MASOMO yima unyivanya atio indi ni usungi omuzio wa juu kuletie kila chone kieba yangu MASUMBA nicho kuendea na kuoneka nundu tie ndi jambi ya kuoneka ni utege na ziti ndi jambi ya kuoneka na nige kuendea na kuoneka yu ukasisia o the no lo na munene na nundu nuziwe mheshimiwa nuzi kiwango kisio utona kuelezea yote na nuweze neza vyu nukutuelezea aya na mheshimiwa nake wethugizia kibila kilo tu enacho Masaku county ya Masaku dike nini na wona yesa kumapo ni wona de no lawepo yuba ya pe kindu kimwe kinaendie chethwa kipo kitekisio kina kindu kila hizi monobyo mutongo wa Wiper no naumia ya kuasa auma kiwango cha Kenya yonde athea oka kiwango cha county oke kusindana na mundu lawi Kibwana na timu binda yambe mutongo wa Wiper gwetha yiko ibinda la kwi USAKUANINI baya mutongu ne getwi no nathe yengi oke usindana na mutwa gavana mutwa na batengu ya Asia na nebongo kuya yuki ukona ni kindu kiukoni kindu kile kwendea kwetha ki Wiper nye okay nye ne kwatia nundu nye ne muralamu wa maundu ma siasa yuta yuningi nye mheshimiwa ndi thuwe ronge mutabienga mwe mutongo witwa Wiper athi atapo na hewo ne kwati no kwendea na utabona TV ko bantu ndipato no kupendwa ateo indi ta thiona nundu pe uwezo la munene wone teithio na nzi Yesu neo tiendea na kwetha tikwata mauzungi wazu kuona alright anwanzongia yu mheshimiwa Manzo no kita kwagu kunyuva kwa mheshimiwa maneno atena chama independent ateo no na kwetwa mbao nikivula Kibwana mwengi motuse na alangi ni wona nyokana enendi matukwa mayosise maundu masiama ni manu wetu ni maundu masiama nenda mundu we mwene individual outu igwana no bakokala wa undungu MASUMBA ile bengu MASUMBA ni area ya Wiper na inatuye na MCA wa Wiper na MCA su atukikia kulika kebela nundu maneno ni wa mukwatie kuoko kuwethia ene mangu ni meze maneno ni weka sacrifice ta mundu wa Wiper na genda chama kikakazi they no kie kulika ile mbroka siasa kutabe na baicha magete andu mamuthembozu aticha magete andu alama menda akunya masiangi cia mazio ndazi andu mamuthembozu tueleze thina barona alikile so they no alikile katika aume atatu mana litenda bena mwigwano me atatu makathi musujo lakini wethe mbroka imoja siasa ciumite kibwesi galikuicu cia makindu meacia maendete mwaiwa andu alange matenda na matekwenda na oneja magita nene te wethe mo azuma mbroka ni mamalungilie memea baitikiti wenywe bandu makathi o musujo na kekana maandie musujo nabura bae muchujo ngoja musujo la maandie musujo maneno na musau maumie Wiper maandie musujo maneno na musau maumie Wiper yuma kita uti ya mundu ewe kama musujo na athi musujo na imwana ingi ile
na wewe yuke kaenda musujo na maneno nini sina zaki nundu nyene thukezi ene ndina ngoso namba no zinu ambao inamba kwa ituo no ambao sa namba kwa ngaka ni Makueni constituency ni district itatu pe Kathonzweni district pe Water district na pe Nzawu district ukatwika woka na district yemwe nduzinda ikula nundu kila district ye ekula ngili miongo etatu na kindu yuko ndo ukamba ukata district ile ono kathi uzinda na onda ovalucha kono no the same thing ukatha balabeta wangu balabeta wake kumene balabeta wa Masumba isu ni dominance sia maneno na izo sikula mbingi light was swing vote ko ku mote my advice yai ando amatungia niwe me atatu no megwa ne to support maneno na chama ni cha mwa nomination kana me atatu ngoja mpaka nomination lakini nomination isu ni sio anangikia na twetu kila makosa baba na nomination hizo sana ndio basi ate undu kulika naona mtumia wane yes amba mambroka ama siasa meenda umbievu nundu o 2022 ni mabangite okindu kilyu Makueni ama mbroka sima kuna kilyu onamo andu me asiai Mheshimiwa Kalonzo ni etele independent governor nundu bawe na masinda numa makaloki na mutula takibila cha governor na bae mundu uteze ukweli ni mwao na nduka lazimithia kunenge mundu muna tikiti cha lazima andu mali to yo musujo museo musujo temurikila na wambe kutabyo ndunge paticha maki capacity ya uzobya musujo mukelemu Kenya ate manenganie musujo kwa IBC wiri kile kanola chama cho ndo na ODM na Jubilee na jao na UDA na jao ni tata ndo watu ndaka lakini ni yu myaka mibetu pe andwana la maligita katika kambi su mateazo na etu kuwa na mondi tunaisu andwane mekwende Mheshimiwa weze mbroka ngama hata masito mo ibinde na mbao mawoni kuwa no mezi ni mezi ndola mana ngawa ibani mezi na sabuno na kena Mheshimiwa awaini ethano amanyege chonde na mbona na noni owe campaign ya na ndio gwo muthethomwe mbere na mbito ini nyoka ngathiu kanando na nese ni kwenthiwe na change ila na ndie na mbao ini nyoka kana ngatia letina ngayange wana ene ndundu ni mesi ndu mangu ni mesi muno nse ngoma soba ya twa Makueni constituency tena mbao iko tina kandeti la nyweti West kwa mainda vyo kweli na yuwe the makosa nimekiara mali kile tene na ndola mwana chama netu ka umanemo okay ati malunja chamani na ndo anini muno be umo Mombasa unge Makendo unge bai lobi no ndo makwijeza kakwacha na chama wezo maweta lakini mtu ambie kwe kando ndo Biblia wetete twaje twambeka nganu na tha imeanisie bamwe ibinda yao kadha ikoka kone tu bika bandu te service chama aya mweza biza chama ati lao service ngeto thenu ai mundu umwe na mwana akati chakula ndasinda andu athwe mwana ngachama ukamwana athi akati kula kwake ndatikira na chama cha pale wewe umwe kati ya alama ndio tijenza vile chama cha wewe banakonea na ngewa chama na kunani aya kwate ya wewe kando kababe Mheshimiwa Tarik nake ni ukuli yesu na akulia ngole zino ndo be bandu ngona manzo eselote no songea kunyumba kwa maneno atena chama ni UNND muno kamba ni mamuye yunge wazi ya chama twambe yote tuize motongwe Mheshimiwa manzo eno weleze na kuwezi atawoni wa akamba masya siandongoi inyuza mundu na ela uona muno munene wa chama aite vision you expect no ko expect ndo imbinge in fact ukamba nengona utona ugezeya no usa kuwena anything ngiyo tongo itina nye ebinda ya mutonguni na wiper ndo ninye na majority whip yes na nye ti kwa Mheshimiwa MP nina propose ya munene ndakathi ground wa mwene nyena propose ya nasia munene ndakai ground egato di ground kiatha ipo opaloka batu ikiganire teki chao mistake na ito ndo tujenda opalo cha chama ni lazima teki ya biti fundo kure ikita kwetwe kure ikita kwetwe nicho kitumioni maneno independent na yakata na anengwa so kindu kinu tono chona kigi mononundo ando maisi aitie muno ya chama ona kindu ki Mheshimiwa kunenea muchujo ti issue ba in fact kule ile inako ni webaya inako ni awazu inako ni awazu na wewe fikizia ka ulona ibaya ndo nyeneka level over 3 weeks
we campaign ya musao ge campaign ya musao wa UDA nini nethukiisia andu nesa na kwa central masinga ngethukiisia andu nesa undu baendete no ndunya na device ela na binyeiwe mono wiper ni na device iwe ne wanikala ne gata nde chama na nathi ne ka handshake na mutwa ndataasi hapa ikau nyendia ika handshake na mutwa ya uthi maendeleo chap take ye truth ya waite proposals ya kuteka lendi tene ne sato thukumeando na nato awana tumia na tatu ambui na tane na monene na kawathela so you was ya independent niona baili hata you expect more of that kana mbona kabisha kindu kimo kama ona maneno hata supported ni mutuse kana kibwana endwa ona sindie endwa ona sindie nundu nangira nene zikunu kwitwe tayari ambao sisi aba andwala unatuana mona be kindu kimwe wekie cha munenge ndai ya nduni ingi ndaenda wipe yasia na izienda nye gutuma wipe yasia kipila kwa kungangana maana kiona tutie nyene na mutia na nina musupporti no unu gwa wipe itaasa kipila kwa ndo mamu thembozu memo aya ando mamu thembozu ni mananga wandai we get a gentleman we get a gentleman na pe kindu kimwe ando mana die kwela nai ye kuneka ma present ya mathangu kwa IBC pati umwe wo utaaselewa na IBC kulingana na mea ya mongela muthenya lakini ndiko imwe na ya mongela muthenya nubuga na tie thina muno ya mongela muthenya still nundu maneno ana ya ndie independent whether person ndo namba complain nacio ko undu beka wa mina kusela muthembozu yu mundu wonde wita sekula utana na gwa kotini nundu ya IBC ndependo ya mwe ya mundu mwe na ile obendo ya langi ni kwangana nundu thiu kuna kula kituo cha bingwa no kakuna lakini koti no ekwetekelio kune kituo kibingie enda we na itumi mbeani yuko ndo unu wone gekiatia ati no ndo kana kasele ya zukulu na wabika kaiko no iboko ile kaiwa kadika klasi na kaigambira kwe kata kuselewa geko ndo simbo alright minuka lani omete ni ati yes FM no kita kwa nyene ngukuyakana nena mungu ngukuyakana kura cia ngo ina cia maneno ina cia musau ina cia mwewa. Let us call the spade a spade. Kura isu ina national. Ona monene Kalonzo wale wa Kalonzo kibwana Kalonzo eke kumene ni wanenie the same point. MASUMBA ni wanenie the same point. Sia pape kindu kiumbe kitwe. Yes, ni wanenie. Tike mwene moja ni so mutele wa Ruto wa sera yake ina very huge impact pa ndo nyene na nganena na ndo tukekondoka wa kisiasa. Ukethukisia andu asu ukethia ona sera uimateya menayo tayari ukethukisia sera ya Kivutha na Mwengi Mutuze who is very smart upstairs undu meuta candidate wo ukesaithia andu already mekuelewa woka ba kwa wiper vision yenya and that is what caused the biggest problem na andu alama na akonia take it from me ndu nyena in fact na agent yes andu alama na kunia maneno manamu kunia maimena waipa andu alama na kunia musau manamu kunia maimena chao waipa so get it from yeah andu mana nena kituo nigela nina kituo kitwa maybe ni mana nena neza makazi ona musau akapita ona maneno akapita there is no big issue as long as waipa ile kata yenuka nundu waipa nena kuite a lot of goons sio ko threaten ya okay kwatia FM ni womesha kwa ibinda yaza nienda tu kwa movu kecha independent ni wali kana banana na chama kene ovo chama cha wipa ni chama kinene muno kamba nende UDA na one noki na yoka muno kwato nina kwate kula ngilile na yange tieto no number 1 na kulo nini muno ende wipa yoka namba itatu mwene ndi ino amoye yunge wasiasi ya matuye kando tusise motongwe ekangweo pezi nduile kindu chambe wasisia mutongo yolo bitie baya ukutwa maneno yes katika andu dhiana kwati we nandu miongwe na jao na itatu nendo kureya point izu ndu ekomini yani asu nandu mate chamani nendo kureya point izu ndu emina katika analysis ikuya ati peandu katika andu dhiana peandu miongwe na tatu mepandu mataamuite kuthi pa kana kuthi ba
na kiu nendo gutabia undu kiukonia yu ukamba gonde nendo gutabia ukamba gonde kala kiende yuti unena na tili ba kumano na kiu uzunge uzutonie baya andu ala twinamo pe andu katika andu meana pe andu meongwena nana kana meongwetano ukama kulia kila kikweza kutha kibo 2022 mata utabia niki andu asu maineza konwa yote kathiata yo andu asu ukona mate yani na andu mate namba mate notwi matatwite matatwite nundu wasizia na wasizia neza ni endo gutabia kana andu asu ne maingi na ne maingi niki nundu mo meongwena nana ange ma UDA ni meongwena tu najao na atatu na mawaiba meongwele nana sawa yu aya meongwena nana katika andu ziana mekwi ati akamba yu payipinda maithwa kwa wingi mataamwite undu meothi ta yute yu akamba ala ingi pyu nimo mataamwite undu meothi kitumi ne batona kuza betumi bingi ndo katika analysis tusiazi itumi bingi muno lakini kitumi kimwe kila chene kewe methoni muno kila kenene nekeba kila chene kewe methoni pyu tumelete mutongo iwonda nambo matege bala meothi mutongo iwo waze mheshimiwa Kalonzo ni rivatu Kalonzo ndanezo matabya ati no tiendete bana nyengweti ata na nelekele banana ne bongwenda mungu ate kokotisi kuno maile metele na bembanga ila tiwe wangi utabizya ba bembanga nundu yu katika niendo kutabya nienda wose andu azu ya na on the methia na manatu ye mema waipa na miongo monza ana thandatu ni mepetiebo na katika kwebeta miongo tatu nana mozo ni UDA decided na miongo na batiwa mataamwite mayazi ati ilate kweza kuona mundungi ukutonya woni titona kwithukianisia naguo tekamwatia okay nikwate ni wanzongea na indi atongoi ambio veva vaini mwambo kunda kawo nienda kusioka balava mwenende yu na indi mwenende ni binda yaku ni nasioka kwaku na ando masimo namba ni none ngona kanyiva ni wakwiki abau eto Elizabeth Kanyiva graphics designer ni wekia nienda kwa mboso mama otumani na indi ngosa simo kaina mboso mama otumani meana ondo vano ndene wa Facebook ni ona metikite kwitika na kwa namba otumane mukuvene ile itatu kenda imwe itano na Kanyiva graphics no ende na kwiki ya otumani magu vaundi ni otumani mandikite mono Facebook ni Motongo TV ndene wa Twitter @Motongo TV KE @Rastas Kidoku na indi hashtag ni vili ni TV lingwa movo ni kombea siasa na indi andeni wa YouTube tuwe live ni Motongo TV official ekata tuambie na uyu okwasia Edward Dennis Makau congrats to maneno tupendane kase kaumana nenge twaisi hata vatu yumanayo kombeni sanita Daniel main switch nye kilani noni nekana ando mekutambwa chama neta wa Daniel Maluti ne va South B also yasewe anoni esomo yake anasomi ando mekutambwa chama Dennis Makau ask Manzo why did they bring Portland goons to Masumba to terrorize residents aya kiwiji netuonenea mondoi Dennis Makau Steve Malingata tuned I like your show thank you. Let's hear from Ukampani now and their bedroom politics. Augustus Kate first alert to done for Wiper Party Forum to gain momentum in Ukampani and Kenya at large. But we are behind Stephen Kalonzo Musyoka to shine which shall lead Kamba community. Abedi munyao na keasia nye niona enendi ni maekete utambo wa chama. Christopher Muli Kidhuva na gaza it's clearly that party politics are gone in Kampaland. Uzuya ziwa zo miengewa ya siyama etiyevo kamba. Na ki ono ya siya pamoja rongai kila nye na so mieko ya kuitungo ni chama ticho otongo ibaneno anasi ndiye nondo no vikila umwe na endo na kila mhondo na ndeki vadhulo ni Oscar Kabona Kilundo. Uzuya zekuni kuko omosi. Jeremia Mbovu na kia sema neno ako better than UDA na party leader. John Makauna akiasia Wakamba wana msimamo na hawana umoja wanapingana vita wenyewe kwa wenyewe ni kwati wasema hawana msimamo na ke uno watumani wa ama kwetu olikama sembete
Erastus wajinga Kenya wameisha, mambo ya kuchagua chama imepitwa na wakati, usine Sam Classic sila katinga mwene ni ukweli ni kana oyuwaipa yende na FM ila ono tavya waipa mevange ayambe ya kwewa ni wa UDA wewa watavya waipa mevange wewa wa UDA haya usine sila katinga. Larry Johnny, the problem with Wiper fraternity, they are still living in denial. Wiper is getting weak every day. Weak party leader, weak party. Wiper is ending to bad times. Larry watching from Nyahururu. And muvyamo no wase senga takosea Nyahururu. Asanta Mungu atongo asu omonde manena ne saview. Yu ukweli ni muone kukeli nye Wiper. Kweto ukweli ni kana maitu nangai utongoi. Mayata ula mekwenda but you maka kita osiwe view sasa ivela ni da stone na ndi Festus Mutua no sawa usakwani lakini on the makasi wakamusi Frasa Musili Wiper all the way ni kuteleza tu kidogo manzo make sure Wiper niongama Kamba must unite usino tumani kwa kumanzo. Joseph Musyoki, Wiper is dead in Ukambani. Independent is the way to go. Joseph Musyoki ni kiluma MCA ukitakivaa wadi 2022 ngedese bro osuwa kwa honorable Mulatia na atongo asu ange ngo masomba tuikose tundo indi Kalonzo enda Ottawa Kalonzo enda Ottawa nesa. Alright. Indi nendo so motumani 5 no se simu ambike ya credit you na indi muyonga mabandu bena network na wako na simu wethese wa TV. Why did Kalonzo insult Mwengi Motuse at Kikumini? People were very unhappy about it. That's why they supported his candidate Maneno Dennis Makau. Kennedy Moli na kia UDA tosha. Samson Muindi asia oyuwaipa nezi zilizopendwa manzo na kino wesi na undo ngona akilie anoka UDA manzo no chance no chance manzo kwa uno wazonga na tutabikita kwa wasongia chap all the way advanas Mwasa and Dennis Makaona so matumani waku na Wiper leader is not well organized. Director no kitosa simwe Marion Mwende na ende wa muthene kenda no simo stance last kilo mkwangulile manzo kana no kwetikala kana UDA ne mwisio kwa Wiper Ukambani wa ende unaenda nyoso tena go hivi ndaingi ende yu asuni ende ma Facebook ekana mbosa simu 5 Loise tiwa wambe no Hello Mutongoi TV ni wati data nati ndani ongana na watu tafadhali nena na maicho ametia ku kijoko nati ndani sana Mutua nati ndani sana woni wako no ipaka nayo kode ndai Lois njoo kwa jawaze nesa nengi kekele kimoga ndo rogo mashambiki maji kuma nuo matopia yes nenda akwanga hivi kile kikongo kitambia neso yuko kile raini na pioni kile pioni ni wani ini ndio kwa ndo kaja pioni ni matokeo okay Lois Moses ndio mwanesa kwa nengo ngire presi hello Mutongoi hello tuinena nao na mtumwa kwa wende karibu sana Ikombeni na yuko basi ukubali kwenda ni kuangalia candidate mumbeja yendea usienda kwa hiyo kesi TV ni aya Petrozu tose onge aya hello Mutongoi hello tuinena na ukuma va wenena na Leonard karibu sana Ikombeni woni wako niwe paka nayo kolio yolo akitu nene nenda utaki atumia chati beto chione ndio na cho mbeke lame unena mwene ni ndio
na ila inge ni kiyo tende ya kitumi nondo hala endea kitumi nondo mundu mutongo yoke kwa maneno eonekana kuko bata ona ke bwana okiyona yundiye bwana apiki ona ke bwana okiyona waiba bwana apiki bo andu atumangu yes manata kuye mutongo ni uloto na fumateja mainati ya kio bo wasiamu okay wow yelenge nali muchanganuzi wa siasa hii eto wa FM mosiwe ila inje ila inje oka atutabyali atulendo taalamu wa kutunga akamba bamwe maeke kunayika wow na uisi kwa mkuljali nokukwewa andwa nene mokamba pandu ba makwata kalonzo koko maeke otumbe amba makwata ubuwa kalonzo na kulungu mwana kulungi otumbe kwa ume kuonanya amatabye kiko tioti yonanya kana majise bata otumbe aya ni muvyamo no nundo katika ndongo ile nje wasisya wa mundu kukuwa laila ko wa mundu kukuwa luto ko meba mama tuikite ko atutabye ngo atamba tutona kutioka bamwe tukoto tumbe nundo utuye tuona nyetu yise maana yo tumbe na tulikwenda tumbe okay aya nende okay ngilenge nali minukire mitukire no nenga mundu ngemwanya diwa none ni simu apa ko wota ndo meke bunene na ila sawa sawa minukelelia kwa unye weto wapa nali akamba makwata neonde na kula makota niliyo mayetonge yani mungu ibinda la kauyoka ando mamba utu ikatendo kemwe na ende kawabela maisi okaende kuwanyala mali mazuki asante sana aya ndemo vyayu wazendi wazazi mwagu munde wane na wekwa tose simungi Lois hello mutongoi ne moza simu yagu sira mbinge mono wati ndata nesa tuenena nao tunena vita mutomo minano kama balini karibu sana wae kombene ndi kwa asia hii Wika ochamanela bwe mane na yuko kutiva la kama kanini kaya ile ndati ya manzo na la meruba kubi ina ndikwa zamani liomeba ngenelo ebwe mwimata onesa no dote bata na kalonzo bi lakini kwa maende senesa ona so miecha ukumana na mosonge asuma onyivanyusu unasomie cha waleso nilo nasomie poneba ninasemi kana kivila yunda monde dia no andiya jeboda no to na no ayendia bide bide ina nende mali ya mata ka lonjo na mali ya bide bide kala de ma wida mapya chameli bide bide all right ni muvyamo no aya tuanze simu ya muthia Lois twende na kilungu aya okay director ya setu ambe kwendea ni mwethukicia mwenendi na mwethukicia SMS na mwethukicia simu mheshimiwa Manzo twambie nago enda kwasia mwana ninaitwa Yumbu nenda kwasia akamba na laikanu tiundo twailia 207 kana 2013 ona kana 2017 na kunya kana na kaumbe be muneni mwa weta yulu wandu banokie kubwandu be nyendi usuti bwa mutua wa wiper ona wathe wa ona kula tuthia tukuna kulo na lata ikitise ona wathe wana ndu siasa sio metheano kindu kila wailete kwi katiku kuna mundu kila ndo na utabia kamba kana mundu ondo enda kugita siasa ni nundo na kuna mundu akathela nazo simuni siokie na yule mtajo utawokili onola mundu ume ono waiwe aume atoloketa polisi
andalama na muwa monthe mana ikamerani na nondo makwani maenda ma muthembo ucio the no likayuba kwa mundu pata kwira mundu andu makaitwa na maiya kania lakini ba kwa mundu ona andu menda kwibithani kwa mbagu ka kindu kitwa inquest na baeza wetwa ninganya na nganya mai kindu ni kina endo ni muone kana video mwile au kuwa na yu mwito na ukitana mukaumiania andu mayendete siasa ni makoani kune ndakwaza ndeto nthuku icuti cia wiper sithio imwe inekiweku icuti cia wiper na kau ucuti wa wiper na andu ala manokio kuna chu ni malete etia pole mwajimwa kilito nene anaondo keu point muneni mwana lakini point lange kwenda kweta ni kana ugwa ugwa ju sai akamba na nae kanu na wasije kitumikila mana kanete mundu akitete kwichango akabanga nuko ikwibanga wasizia mutuza aiwe ne Kalonzo mutua anaiwe ne Kalonzo kibwana anatete iwe kele mheshimiwa Kalonzo anatuika ngavana umundu twasi kibwana ni waikweti osumbe na nietie ngitha mweso akachoka na kula siana mutuete ngitha mweso akachoka na kula siana na no ijete na ike ne katika mbaile yusikweti osumbe ndo ndo ala maungamete osumbe mepina na tatu umane Kalonzo ulonge ni Raila ulonge ni Ruto tunaiwa Ruto agwata ukuzwa netina ko ona mundu lote bata na Ruto ndatumu wako oyu tunaiwa mundu unge ukukitana Raila kuya ona mundu lote bata Raila Kisumo akile dieki na kama ndekana ndekala thayo lakini ba ukamba mundu wasembete akaza ine waikwa Raila bwana akaza ni waikwa Raila gilo akaza ni waikwa Raila pandu bate kamba kwe kalambi ona atongo ino mailite kwamba kwe kalambi ala nene manga hapa na makamba kuumbana nundu metikile kana male mheshimiwa Kalonzo no wewe kava no wewe mbe siama sione ni nandi kwe chama cha Wiper nenda ngoni emie akamba la me Wiper bena Kalonzo bado na ingi muno maina mbakuthela na akamba monthe ni mekugwa thina na pata wai twile ndo twingwata nioniki kwa atongo ya maetete kinene ukamba ni mailite usiano na muno nundu wo wembi woni chau ana tumekwize ndemo ende na ni utabia ni kindu kila hizi paka twavumbana na matewa wengania oza kivila kina na kugena ivila mami na kuwaiwa nimeanewa na muno meenda tikiti wa mana mwashimiwa no etapo wa make point neza kata sioke bani nini yu ni asante muno kwa kiucha ithoko no tugenene no ndi na makulyo kauta na maingi muno na ekano ke balave bana FM FM ne no kunengo ndatika singi muno ile unene ke mwene ndewethe aine na ndeni wa Facebook na ndeni wa simu ndo no ne wa weta ngovo muno no we wonenga no tai yulo wa maundu mana ni mubea yuye nenda kwambia ba Wiper okwebinda twasie utongo iwo kamba okwebinda thipano nimethi tumaikuna sindu nai nichonere kwa nimethi tumaikuna sindu nai ningi tina mheshimiwa wa mambo mekuna sindu nai kuna sindu nai no ni confirm rangu confirm me point hizo na kwa sikunika nae nati mundu umwe ngoja broka kana mundu umwe we katika uendete Wiper anengwe tikiti chao chapina andu ange matenda ana ene matenda kuni wao kuna sema na unengwa tikiti chapina ni walete anangania Wiper asante ithira wivu akaenda yeyu sawa anya manzo oni munene jamani ni andu twenda musujo na ndiye musujo na kilo na namo balo marem kilo yuko ndo malete wenda musujo free and fair all right KFM yende asante ni mubea nundu wa kutha mheshimiwa na mheshimiwa peke nunga ndo mutongi ya mubea nendo kutapia tila hizi kwa na chama cha iti uyu kinaize nguu no yona mheshimiwa wena bina wakuka kamerani ni mutongi ya mubea muno ndo wake nendo kutapia chwe kindu kimwe unique muno nake na ni thu njona yani we style wambe kwenda kamba maendeneza na nundu yani ona ni kwatia ila tunanena tukitopika USAKUANINI nitwanenie bana itwendao mundu awo ibazungia makulu na wethe ndepo ni wethe ulana yetire ndoka wethe ndanda uka wethe pena thina kumu nengu mutungi ngo bana ndu akuka nizio ko balabana okayo kuna sindu naye na yimo mbo kuna sindu naye kangure byondo bethe bailie yu paune bomba naize maneno uzu kwetwa wa Wiper wati wa Wiper nundu yu koe katika account independent yo mana maisi ba kukuna sindu naye na nendo kutapya ati
malea yu palea kumela na timo mambe nendo kwa timo waipa ni yaiti sindu utongo iwo kamba ni waiti na yukatika kukuna sindu na ine ndo kwa kala kithito kivo yinde baba wewe munenyu mwangokela katika ukuna sindu nai utongo iwo kamba utongo iwe ni mutongo iwaitu ithe waitu Kalonzo Musyoka nuse upitie amaitha ainge muno Dayo waipa anaendia kambi baungu adu azimaziana si umoita tu ni muima yani wa akolile kwoyo na kwoyo ni wo lo gwewa nugwa nondu waipa ya mwiki na niendo kutibia neza nduo ndea lo kuona we kwanza when is small fish tuweka kuyuka nini pe miambele ya makuyu ya Kiamba pe miambele ya makuyu ya Muzela pe miambele ya makuyu ya ngava na Mutua pe miambele ya makuyu ya ngava na Kibwana uko mathingithanga na ciokethia ukethia no kuona Kibwana agirite kwikala buno gwithwa no kuona hii weo no kuona no kwenda wandaela ya kana ni wawetie no ile kwitha hepa na pe mambo ngwe ba yakitwi weta wangilu ni waleile kindu ngilo no muziaiti onako kama kaikala nthumba no ni wa waipa ni wetha wene neza kana ngilo ti wa waipa ngilo bandu bate kwake na niki pe yani andu asuonthe pe umaitha wambiwe bandu na ibana twanena nasi ati nundu amaitha ni mazo wiweingi ulo muna twana majority yes nienda kutevya amaitha super mathisa ikala nthimeo kama kace yu amaitha we mu maitha ndugete kwa mania baya intercontinental hii amaitha kama makako mana intercontinental wakata ni naisie tuyambie oba na naisie tuina ni opportunity ni naisie tuina atongo atatu anene ma Kenya na ndisi anza meba ukambani mekanisa na nambisha na MBC mukamba kwanza nongu kuongela wakana na atisia AIC presiding Kenya na East Africa ni mukamba na atisia Catholic tina bishop wina binda muno kutoka Mazonde na atisia redeemed sio ndama makanisa lo kuona ma kwambia abu mambite mukamba ni wita wa Kitonga yes nendo kutapia atongo Yesu makakomana makasi ati niti kwenda nundu atongo Yesu amethukisia izuti imenjio kambani wazizi othiuone wa Kenya anaanza makea atongo yao theti umenda kwanza ona maile kwita andu monza kana kenda kana yakubina ona migabe tukabu ona heshimiwa ta manzo makakita kuwakilishwa na tufika makakita akilishwa maile kwambia na mutongo hiyo ulo ni wowe bane tunandu ingi muno Mheshimiwa Kalonzo na mayosa atumia zuku wako nundu azuni mwatongo imamusi mayambi yaba na maimete ya indi ithani maseneta twazi maseneta la twina ona mathiro ithani me qualify na mathiwa ati tienda na tikwe nanu yulwa monza twenda oyu timantenzia na tikwatenzia tikumantenzia tikwa babande twengwatani oyu timanthe ngwatanio okay tinene awasioma na nene twambia pau tukainesa sindu gakono nesa niwanzungia kulia kwa nesa Tarik ondikwa kwako wesonge cha musesia nenda pe point wetie no ya guns unaendeni wa une anjende na besi ndo unene ya guns na hindi twenene yange wa ya guns kwamba umenene anikenda nikuli mheshimiwa manzo no nene kulio kwake yulo wake yu ambo kulikilela bo no iwi yu kindu cha mbele ambozo ketina banini yes ithete ibaya muthano suna palabeta wa Jekibuno muthano munene noka na pattern ela first things first pattern ela niwese andwala mendi yala me ground jala nene yala me manzo nani mheshimiwa ni wa kitu ni wa Kibwezi East Kibwezi Jessica wangana wakaiti nuona suonde na Kimilo timo mebunde ni mama ile ombo prepare ground kenda kabisa it's a do or die situation Kalonzo kwa ile uka makambo prepare ground makambo me test makamana is it fit for monene that's why you saw convoy ela eno kitena anene asu ena nene mono
na guni zime nambe yeba mavi kaka soko makambo ka terrorize na mo ne manemba me ingo kesevya yuka soko juta ka uye kibumbu mavi ka ugezevya ando ona maizi ya isiaka lonzo mambido sangama get yosunga nenge tilazima mambe otumbuiza wadhi ba yubu de baba na uma motors yaku o imwana ile siyaku no they must feel at home na yu alama woka na mo mendo take over kwene kuba yimela fraction ma motorbikes ila mo kiti asio tisi yangu mo kita motorbikes mo metasio I think mukoyoni mo palama stop ye bambe mo kasio mo ko bikabu you must expect those kind of things mondo asema iba ko onze manomie jamani chapo iba inai wiper I'm telling you they even threatened Mwengi na Mwengi maina inadhoko UDA to inadhoko at all actually coordinator witomba loka a very smart guy also no wakia kimange wangale yake anato wiper by the way mbaloka tunandia nage nondo akwa room ko nondo itumile to sokutabia now no ki athreatening wamba ka peso lika gun point mondo yeye okoe nondo lo anoki yasi wangale mbingi na nondo when licensed he had no otherwise na osa ngale yake akuna tuja kizazi ila mana asembie kana ni mama na hebo abendwa ngale asemba sioka MASUMBA police station do you imagine akana manaindi maendo kimange ngale police ndeni baumbe ne byo bana ndio kimange so you can see the level of the goonism ugezaidi anita zina backup nene ajamani cha wiper which now threatened actually loss nene yo eneze ile mwanani aya kwati yao mheshimiwa manza twene yake uche ithoko na be na balono mie kula kwichama SKM muthenyo ucio na kula itanamba kothela kotalwa ma consider defeat na kauka ithoko maze o chama wache kana chama ne cha wiper mondo ma ithoko aye ile twene muthenya nikenda kula kuno tauni matuki 13 timu yitu ya Mutongwe TV tuna tumetanduko nondo tuna cover event no live yomwe kwa yomwe na yukwima tukwe 13 maumete kuma endete ngale ko sia masimba lelo ni ngale bakube sinyi vatandatu sia ongamya ngale yitu asia vetambe na mosa kipungo kitu that was the incident na twinene yuke uyu mana atongwe we ni MCA kana na ula ni nominated wa wiper oyitu unena vatu ile ende na kumheshimiwa ne wezi neza kana ngobe na kibungo cha kuchangale iswi amount to sini crime nene na oyitu unena twe matuki 11 kuma matuki 13 kibungo changale ya Mutongwe TV kiakwatikana na asuma na atongwe ni mundu wesikie na nditwa ko ni vote nina obi vana ngomesoma otwende na ndo nenda kwamba kuelezea kiu no itha utanake manya lakini nenda okiwetaneza sanzo ku mheshimiwa tu eloka asia kana chama cha wiper mondo asuma hivyo na akaosu ni nominated MCA na chama cha wiper kiona ni hata ni bisa moyo ningwetekela kana the no gonde ulona ingu na kausu nekikwe nambe ndiasia endwa kana ni wono osie kibungo cha mwandiki wa Mutongwe TV na niwese balaki nwaleta utunga kibungo na yetia pole nundu mbe nyandipwetikilana na siasa sia kau ona balaba hii siasa ite kau yuko pe bandu bikasia kau ukethia kausu timu ailu nundu na utabya ikosa yu isu ni kosa mundu waleta kustakiwa na atebya baine kana towa na kiutike ndikisio kupata mundu uthasiola unengete rimeo ya Kenya kwa mundu alitaimba na uthasiola wake na ndaleta upatwa kwanzia imwe kanenge na kiuni kwa kina changije yukula isio ndasya nangiwe ni tabia cia muthembosu kuma mwambio ngitha mweso na sio sienda asili sianange kapyo kondo mundu wonde mbe ngwa na opportunity ta ni mundu wa wiper na ni mwambio cia chama cha wiper yes mundu lo uno wangu MASUMBA kana wa Mutongwe TV unewe mupitise kwanzie mukanenge mbe ni pole kwake tuyapitise na kibungo keuni ngwatiani anacho kibungo juli jaleta utungwa endoke ya atungwa ngino mungi ya atungwa isu ni risk ona kwa mutoka ndo na utio bayanza notete ya woyo otebo na yuko ndo mundu lai na kibungo juli waleta utunga kana kanenge ngatunga neinya na nengu yuke mamba tamundu nino atoma yes nende ngoze ubungo ona ndio tongea nondo siasa sia dhalando maileta kuwekania na maikwati ndunge na ndiasa nibwo
pena andu mena wona sindu zini na thati siandu nina tu kula mbinge sia nundu zitita pia sia ilete na unaenda ku siasa pe bandu matailite uthe makabika na andu na twailite kusisio o myake abindaila yukite na tatu sia muthembo su nituma u candidate ono kana mwene endani bwo na ni wono ndo nse matukana ise kwe kamera na matukwa ukuze wenda kwa uitindole ndo ba ugetekela no etio yake no uithala kinu cha muthambo fike na utuma mundu ucio na ata the nominations in future atosata nomination kana taunga makivila kana katuma chama kinengwa punishment ni IBC kwa IBC yateye meaoneza mundu wa muthembo ucio bate bandu na bamwe wailite kweza kumela kula na bindo na thimwe kwa ndu wau kiuni kindu violence yo thele na iko nyendine metekela ta mundu na ndiye ndeta ona mwana kamwe my PA weto ambeni nuna omeiwe okay ndo ni kiu na ndu manga likweno ngi lakini una mwe tukatinda tuobe tukatinda tuatie makwani siasa siathela andu mailite kwekania na mayambe sengira lakini tuweza tabia la tuonie yundi ile tao tukika yusio ni sokula isuti sokula na ika kuna tabia zu kwa level ya national ono musumbe ule sindete ndasumbe kenthe nundu batwa wa kotini na kaunga mwa kondo violence ndike thukumo no kau katika siasa na issue tukoti apologize so kwa ndo alama ndamane kuna nenge ainge maina umeta makuweni nundu tukando mana kuaona nda mundu au mololongo kana umokolawa umana wako makuweni no wale ta nenge ando mama kuweni ndaya ile meania nundu kula iketa kwisubanewa kula tiya kosa na kau nenge mundu lo yuko na kula ethi uko newe kai ngaiti wone na beba wake akakuna kula kwanza yemwe kwa ndiko nanaza naona Biblia ne baandikitwe andu mama cyangulu kana meke ya mutuwe muna nao ngaino manenga spirit ya ithoko nagenda mambe kuthina na mambe na kuthina maimu lilikana ngai kwa ndu wau spirit no ya ithoko yukitwa kamba sudi spirit thuku no na ele to boya na latumia mawetwa atongo yalama makanisa matongo esie ni mali to boya spirit ndo ni spirit thuku muno ya ndu kuka kukitia musiko na nenge bindamu mino kilo Biblia ni aidi mundu akogerera mwana ainya aya numukamba komesi obaini naende mheshimiwa to make the matters worse kana kindu kila kinethiwe cha thati andu ingi ona nyendi naye bonde ni naye ba studio lende kuyala tena atomete ko ni mana ko ni vote keseseni cha polisi chake kumeni na indi manengwa OB 09 13 stroke 10 2021 saa 5 na ndatika miongo 3 cia utuku nuko na masasu na saizo manati tukithekani saizo mbungo ne cia thi na mwena ngali na mwekithekani na niko ndo mutesi ici ni saa 5 na yucha osenya tufikie na kwateania na nene makueni maundu mosese nginya county commissioner indi kufikio iba ikindu kina soza mheshimiwa ki tawi lawyer tawi mundu wezi omio kiona ni hata kindu cha muthembo yo nondo kaisho kaka kivugo noko neketakaini indi nikaene mono ndonena yes nondo nyene eyewitness ya ithokoi unawe tinazi geja kivungo sai mona manabe na wambungu na ito tinai kasoko kibumbe wa masomba tinenda kuka kurescue mbaloka na yu nye okumu ulani no nye guns i act na wo there was powers from above ni mana face ya police life ni mana face ya police no ni kuya yunga mbungo se nusioswa immediately sioswa maendi ya masomba police station na makimangi ngale ya mbaloka mono maana pio maana everything inside a police station pale mbaloka unaenda to report be guns siekata siani attack mo kama makimangi ngale police station pau ndene commander eba commander regional commander eba ndene ya kimango so wasisia a level rasta does not clarify kendo kwa kwanda yes mana kima mabia megele wiyoni kana mana kile ndene mali ka 18 neza police okay sawa mbaka mbaloka akitozemba tika James Mbaloka akitosemba na kesi tuone na imando masi yasa ni uno baneke ki this is what was happening no ndizo kitu ngokola ya mweshe imando mama the mbosu payo kuna ripoti twakona simu DCC tutwao SCC na ke tutwao so no na all confusion ngoweta no nyo mwende na kwikata
face nundu immediately nundu kindu chi chandoliwe police nundu kina obi from the other side yue kana na kwenu kina obi from Baluka side or UDA side ile mondo ito wa threatened obviously local investigation nenge kwina mpaka DCI na everything ni mali temba mambio mana what is it mpaka mama kamwete ya mbungo tinyo mumema mwete yutu igina kweso bana tutungo mbungo zitu you inywe mumetwe na ninyo mweso bana you see so ni kwategeke kumya muthiana na mweshi ni kwategeke no kwatia ndo polisi ka kimia ona nenda tongea polisi aba umubea nundu nene ongelela ithoko waka kwananga property ya mundu kana watarisha maisha ma mundu ukitaka kuawa na woi wabau bai mundu wenyuza ukulia na baiye kwani kondo ibinda yonde ukwatarisha maisha ma mundu polisi yona isasina itona kwikoundu ikekoundu muthukangu ona mundu ungi innocent wabau akaathe wobo na gendo tebo kwa hiyo nenda utungia polisi mubea nundu wa kulea kutumia mwaki nundu kawaida chabi kaba uwo weta polisi tumia mwaki netu aole kuwa ndundu uatarisha maisha ma mundu kana kindu kana muyo kana twasetukito the property ya mundu mali ya mundu ndiye atarishwa polisi mene ukitaka kuawa nende mheshimiwa wenene hapo niki polisi wewe umekathia kubikia umundi nasi ae yuka ka polisi nene yuka takwanangia na kondu wo yu polisi naono nimesego ya womo no na nenge na nondu ikindu na manaka na bungo itaisa ubika ngwati na commissioner na commander wa polisi na kenda menze ila sio matumia makapikia endani kindu kuba laki ugathe endani ubungo ni wonswa na ndabe naombi na ndikithie nisiati yani wana so na ndabe mundu nekie makosa na zeni walete kwitio kio na ndabe kwitio kio nunu kabelena na kana meo paiken siasa itweka siatuma uwaze sheria moko ni mako aya naende ni muvyamo no mweshi nondo akweleze kio na netu kwati ke kwata sietekele jawaze sheria moko ni mako alright aya naende ni muvyamo no FM ni muvyamo nondo akomesya wandu ne ngoma somba na netu kutumia watu leo actually oneza oneo virtually wana kitu cha kunena yolo ithoko hizo tunenda tumepoint hizo ati you nitendie level ingi wasizie nitwambatangisie nitwendie kiwango kingi yu nitwegie kwitha yu twambiie kuma balapa kwitha tutengwatania tathi bala kwa kumenana yu kiu cha nguo masumba kwetu kuya ati twaitie ngwatanio tukazia ngwatanio yu tubikie mweso gikwaja ngwatanio nitwambiie kuonania kumenana yu nundu alame nguo masumba indi monao na menena gikamba githi na mutongo TV ni kizeze cho kambani chailo tutavya hii sindule ziende Kenya na nza na ku kambani zo andiki mobo manengero na yo undu manengetwe nde ona ogitia la makau meta wa terrorists ni manenga andiki mobo mana mama twikie nimekuka ma withie nimekwika ati nimeukunwa na kambata na makamba nimezikiwe kwa mugu undu wake lipe wethukiise pe mundu kuwetwa pe isitwe thi uwetwa na chama cha waipa nikithisi itwa nikisi usunu yue kwa ukube thino zuo nde ona waipa ni thise balona umi na oze oni megwitikala kana wina mundu yukilagi yebo maigwitikala kana ni thina wa monundu ni na mwikio kana paiba bandu maeleka lande na undu nezi atongo imaitu na asa mama kuwene paiba bandu maeza ikalande masi hii mona mundu kunai lakini pecha chumete nza yu yani nusipe kindu kitawa ndiye sitikita hata desperation yani yu isi kuya waipa itwikie desperate way there enda kuoza kula lazima pe kainongendo likilela bukwa FM kanini alafu umetoke na ile mundu in question ulani kana ni nominated na nominated tuweke kutia mono role yake in the party. Why is he nominated in the party?
to represent interests of the party. In the So county assembly. we all kokona still aketo represent kino kilo to be pegada. Avo comments. Ko pe karol kala ke oplibu kat attach it direct to the party. To the soka. Tiko kwata ni wano mundu ta mundu. Mwakwe kanaye kanaitake. Mundu ta mundu. Kuwa na hata wezi kati na ndo kanza ngoja na ndo kanza kana akastaki weweka. Naka Staki nduko na number 2 chama. Ninyi ndo anilo lakini ti lazima yuko mwakilizia. Ngoja ninyi ndo anilo wake lakini lazati ibinda yeti lazima ngamwakilizia. Nuzingita kwejumya kathi kuthuku mamana. Kwa uti ti lazima. Ibinda yeti mwakilizia lakini hizo dhani ngemwakilizia. Kindu chambe mbungo kushoka na kindu chake ile apology. Penda bana apology patendo aba ikwani. Makwani madhala kweke wapo na magweka apology na koti sio ndama tukwazi ambao muya enda iba yote muigwane na mwamina kwigwa na mwibuka mwache mumnya makwani. Okay aya nienda director to ambo yuthi umone omunini na ndio tutaendeta uthi umone wanda tika hotel itatu FM veki ndio iminokeleleti yuni ndo minokelele kwanda tika emwe nekena tusembe uthi umone over nini na twesi okenda tuminokelele kilungu cha kuombea siasa na tunaweza njia ziati ndi manani tumeanda lakini yani level ya desperation yani undu wipe desperate yani matwiki ya desperate where they are you ona pemini ketha maine kuna sindu ino mana kuniyu ekatwe niweze tukwete kwazia hii tukwete kwazia pesi ndio atumia wipe mazia yune ndo wotebye neza kethe you maine kuna ubo usuku wa kupenda na mbungo na kethe wa munini wa musumira ndaneo sorry ketha mutongo wa ndaneo kabo waiba metha mena 10%. Yido nena metha mena 10%. Na yuma tuikie desperate way there yani memanda kula na lazima pamoja kubuana. Na niendo kutebya KIUTETI. Mheshimiwa nokoliana lakini mweka mine mweshi eka FM. Alright eka FM. No joke tu hapa. No nienda tu ambo yuthi umone. Niweze kila kithindo kiwe na nyene wezi ndiwa ninye na ndiwa jana lakini sino na wazi abaike velo gwetia na baike pila gwetia kipila labda kila ndo no gwetia nigine gala nano tisa sawa you left for ya ino kalika siasa ni kwa mangazi ndo azito tofauti no walite ulikana no kana na kindu wewe niwe sio wa mheshimiwa unataka kuanalyze kindu teze usio wa mheshimiwa kalika siasa ni kama usio wa mheshimiwa na mambo jinga lama kwenye ndina ndio ya mtaje kana ni sisi na yuwe hapa tu mtaje ndo ni sisi we are wako ni kusia analyze yute ile ba yungendo mwelezo ndo ni sisi no tuko mane bora munenge lakini la yutu ibane kumutapia undu si analyze yes ni utapia nesa ona ndo need rocket science kana mundu musomo muno umanakana level ya desperation ya wiper ni iti ya kila kitu at the rock bottom yani andwasu ni so desperate nundu wakila kuiwa nge utapia ni mamanie kana ati ni maseobetie maitha aingiki na yuma manani maseobetie maitha ingiki makweta kwazi ati yu nundu nithete tuyete tongo sio kamba tiendo tongo sio kamba yuna lazima nundu nitithitwe kwatwa nitithitwe 1 minute nitithitwe tisapotitwe yes miongo kenda yulwa yana alright unitize imiongo kenda madiwa ne 10 ende madiwa ne 10 ende metu support ya lazima lo unewiye bawe andiki mobo na nibe kwetikelwa unewiye pa andu malikile police station yani baike makimanga mali ya mwene no police station pinoswo lika police station mukabe isi police sikwete mabuti yani lesu ne level ile and desperation ya mwiso pio mheshimiwa manzo ya hata kwa yes nenda mambo break tafadhali beja ne tikile ndo bwana mbadha ni wakata kwacha na nomba katu ikasia imba ndo bwana mbadha na ku ndo ba utumina amba itu ka desperate twaisi kuma benda andu alamane na manena kindu natumia mekwo anozoka ndai mutumia bwana mbadha na nowe wakulia mabishop malikile nambemwe nini tikile kuma tena kana pe mundu kwa nanga waipa Mombasa pe ongu kwa nanga waipa Makindu ape ongu kwa nanga waipa Ilobi andu na atatu no methe no gombe na kondo uba imundu desperate andu azia atatu taize niti utubya ngulo na mama utubya ngulo te ilunja chamani okay
Kindu kila hizi na chama kitu wakena mugo na siasa zindu asili ubwana mbadhe ndo nusu ya mheshimiwa we ni mwati yaona mekanilie su bantu banjuka yo mekanilie su tinzeo tiko mheshimiwa le mekanilie nimetekete na asianda mambo dembo si makupe kwa kiti siasa ite mekanilie ukadhike zumo ndugwa mana sita bwana tubio ana watu wamangani na maka kwanza kuzika wandu nomination uziote nena ubo wangu masumba nicho tuonene yake na ndi ambiwa kwate tafadhali obayini tu break ya ndateke tatu nitosiokele tene mwana musesi ndukati basa nondo ikumbia siasa ambao sana ndateka ombutho ile tatu nitosiokele tie ende na kutuma SMS ni ngoro ndo siende no lika ile tatu kenda 5 na Facebook Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV, KE @Erastus Kithoko ni kumbia siasa tu live then wa YouTube o ingi ni Mutongo TV official ketu ambao kunda kabuba ini ni nziokele tie na ikumbi ya siasa. Inu ni Mutongo TV. Musesi wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikisio na mleno wako atinda nesa. Yule ndo vocha kibuni kitu cha tunaini. Kwa mundu bata akamena kenga. Kaze tinoni nongene. Na hivi yake ina kizio that is to a positive. Igera yake kizio tega naese. Nye ikagwa. Nilala sema ni kombe ya yorua ozatu ni muhiyo na yumwe omundo yumwe kana ngo ya ndia nilo yikalalo enda ikulyo yu nangi maingi nime kutuma wevu wa moto waku tukamake dukendwe nansika ikalandi tunenani Monda na bodo kuma jana mpaka Desemba baada wana madhamba ambao dada enda bidete ya nenda na kama na utatu ende lakini ende mundu nada ola weka isina wakota ndugu siana sina tena ya mwana nuko na nyumba we mutavyo ndepika umaya ale kana ekwe kama asetu na weka na tudu kesi sana siku na trima na kana na sio sina mawoni ni sigo boy la siku kusiko na mtukati akati wa kuifanya siasa ngomenda ya hili kwa stereotypes siaje tunena nie kila wakeli kwambia saile na nusu siawio ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Idia kamba nituendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cinto situ na kithuma juambia unyameti bukanyenda wa no gili wa kitabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo geta wa kithangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwazienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia iku muno si atumika na nzia mbingi wethe yake ku nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kutumika kwikia leu mukamba aisye ngundi yambe niyo kao indi ni siawe tina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika mawo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manidwa bandi ni wa vilingi wa mawo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kiswani Ginyamu sini munene wa Kenya Lovi kitambasie kwata iki lalawa Nundu wao ni wenyu wa mavoni wa dhela itisina wa vilingi kuvuvwa Yu wema kwata mema vyo maumete ito Cha kimwe Kiruanda
na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika inu ni Mutongo TV. Alright, nende mwendo muzeze wa Mutongo TV kilungu cha Ikumbi ya siasa nitwa siokereju anikendo zedi anitwa vikiana kusonga tuminukirire kilungu twinamo atongo itwenake mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo ulani we uyane mujumbe wa kiliombunge cha Makueni na twinake bwana Fred Mbadha FM ulani mtaalamu wa maondo maki uteti na indi vaba kubena kwa twinake mheshimiwa Tarik Mulatia na ulani MC wa ward ya Masinga Central ni va county ya Masako na kwa nitwe Rastas Kithuku wa Nzomo nenda kwa mbosoma maotomani eli nikenda twambothoki wa wasya wivano ono easya bwana Rasta staff ya FM akanena makaziti correct him analyze properly, constructively and correctively but not punitively to the Ukambani Party Wiper and the Kamba Youth. Okay, good evening Rastas ngedesi FM na atongo yaswangi chama cha Wiper makosete itatu money, mass of media, mass of people, lakini Wiper matunge kivungo changali otwetwa Shantrak Mosau naindi na hizi ni somele na nasa somele niguo you are director Lois nenda mbo tuthokia kilipu isiva unekenda unenenya witu twosekele kumava. Hatutaki tuwe nje ya serikali tena, na tunaona yule atatupeleka sasa kwa serikali, na nataka wote waungane ni Raila Amolo Odinga atupeleke kwa serikali sasa. Hakuna mwingine atatupeleka, nasema hivi. Kila kijana ambaye hana kazi akiingia atafanya ile inaitwa social democracy. Kupatia pesa ukiwa nyumbani mpaka upate kazi. Na anasema kila mtu atapata 6,000 shillings. Ni kwa tema mwithu kizanesa governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Kalukingilo ane na kwi umundi aseka na mundu ula yutono twa kamba serikali ni Raila Amolo Odinga mheshimiwa Kitonga Manzo. Woni wa kulone ni osu. Yuzi woni wa mheshimiwa Charity Ngilo nenda kwasia nini sinesaki. Ona balapa ndo makuma central Kenya mekwasia nenda kusumbekia Raila Odinga. Kupikia bau nuru nene na bunge kuma kundu kweke pathokangano kupikia yo mundi balatu yo mundi kula ika kuno mundi Raila Odinga ndasinda akitumi kemwe kitumite atandikira president wake ni wisinesa Raila Odinga minus Kalonzo Musyoka and them no ke kula ka balucho ni Ruto kwacha kwa uchu ni wisi masabu ni mekitwe mesa ni ukethia ni wisi atana timu ila yake original yonde ya NASA na make kalandhi ta NASA makaeleano pengine ukwe naoka NASA ni nathila ya minwa no Raila Odinga mwene ni kwaje binde une woletwe kana gesa kwisa kwendano ila woni ya the Eldoret magityo kuandu maima uzo za Eldoret lakini mugutano suo ndana kanale suo ndo woni Eldoret paikulo ne mwa Raila Odinga ona mathi Kiambu ona mathi ba nima wima kuweta ando lakini baikulo nemwe kondo uba yaja kukuna osiaza wene ne nthei na nicho unitene kwa mwana ndo bene binda ya mekalembi kindu kila kito na utuma Raila Odinga asinda kanenda serikali ni weta mundu ni kalandhi na asya mundu ngetosha undu twegwa nite aya magweko patemu ndo nomwe Raila Odinga ukwenda siasa kwa kule Manzo Kaluki tambai kana asiata weta Raila kwa binda yasa muzumbe wa Raila wa Kaluki Ngilo Charity Kaluki Ngilo ngabana wa Kitui ende twa Raila na no la thina tu weta baba ukethia akamba na naikanu we akamba alawe namo Charity Ngilo na fuasi make maende kwa Raila Odinga
Alfred Mutua na timu wake wanamo maandete kwa Raila Odinga kwa ndu wau ni marono ima kathime mo kama tena andu namo meenda kuigwa Raila Odinga usungionekana ye akamba bala mapigeta na Raila Odinga yu maisio kwa Raila Odinga. Okay. Na mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndio mutabetie ndeno ndunge weka enda Raila Odinga ndio umwe atosha na akena ungame ngina mwiso na ipata na timu lengi yonde aoka na maithingi na mwiso. Haya nwanzongea your take kumana na wanene wose wa Mheshimiwa Ngilo FM ati nyando kutabyo na nienda kutabyo musia isyo nunya nena na andu ma Kenya ana ni wa ba Kenya mbe ti lazima Raila akaunga Kalonzo nekana akatwika Musumbe nenda kutabyo umuntu ti lazima Raila ndakwenda Kalonzo nenda kutabyo yundu baendewe kwanza yutu aende utende mwiwa uithio katheleo nate kwate mwe 11 ibandu Raila yetha aenda Kalonzo anenda kutabyo kitu Raila timu thana wake wa mbe wa kuitia kula na timu thana wake wa mbe wa ubaluka na ila withwa aitia kula pesi ndu utabasiandu na pe andu make ena ukwe Kalonzo be andu make matuye mamwatithite makitite o muthama yu ona yuti makitite o muthama nundu wa itumi siki bathukanyo ngelega ni thayutie yu nenda gutabia itinga ya andu mayo matuwa mathiatire mambiye kuthithukisia 97 ma 90s ngilile na ile ngilile tano binda mayuna mazumba ngilile amonze binda ya Pentagon ngilile na 10 ile waka kilanja ngilile na 10 monza apa isukuma munge na airways make ma airte make matamutia na nenda gutabizia bati yu katika landu unaona pakupe milioni monza ma Raila na Kalonzo nenda gutabia ona osa mundabadi no munenga Kalonzo Raila etiwa milioni zake 5 siunje sisioka Raila weka kuwelete kana Raila ndoko ti lazima ethiko yundo nendo kutwa lazima tuke muzu nendo kutwa level ile yake ndio nini Kalonzo nendo kutwa level ile yake yu si milioni monza haja milioni zianada yu Raila wasisia ni wezi ati na ke Ruto ilo na ina Uhuru ila mana kwata milioni na ke Uhuru anaina bakube milioni 5 na ke Ruto ena milioni zianada ena milioni 3 wewe yuko andu asumele iloko na makwata nete ngingo maita nete nendo godo ya maita neki ndijongo gotabizia ba andu asukilomwe akwete mwiko na endo tabakula cia Central Ruto ni wezi ati ena milioni zake 3 solid akataba kula cia Central milioni 3 wa eye milioni genda baiti na wake FM nugero kubija mwizo nondo masame tunaona mazelete na agera ila ni wezi ati yes akataba milioni iya na zio 3 ena ingizi yake 5 taba ayatha na 11 wegeza buthi equation isu yonde ni gotabize baba ibandu Kalonzo uwe na kwanza ngatuo kutabia neza imina ngatuo kutabia neza yes yuke iwe iwe ngilwa inena nundi yeze ne kwara mwana wete kindu twingi nebo no ngera kukule yu bukwangi wone weze muthama zia Raila no ndo ndo serikali wone weze muthama kamine na ni mande na usukuma kamine nikato na hizo twiko serikali tisi yutile ba yungilo na mutua maiba yabe pe itinga makaime bau nundu ngilo ndenda usumbe bau na mutua ndenda usumbe bau ona kebwana ndenda usumbe bau andu asumenda tubila tunini mundu lo kwenda usumbe bunumwe wita wa Kalonzo na kwao muti mayosinda na Kalonzo katika azimla Kalonzo kweti niendo kutabia nesa yu uwo ni wosu na niwo tona kuona andu maiza ani wende ende FM aziata analyst yona aziata uwo ni azia no kuona ugwete these uwo no zwane no nengi no zidena bala uwe kango devise na bala uwe pai mundu ne so amana Kalonzo bala ugo biyano na nundu pai bandu weneke wo biyete andu na pembange mwete kwenda kukuna takamba kwenda kutetea serikali
akamba ni twele kwa siri twele kuthete serikali na dimana nundu ba ebe muthama magebita ndegetha bo na nundu muthama no level imwe na ngilo na ke bwana ana mutwa ninge muthama dana seneta na ngiti mangavana na mwana angi mati etinga makayimeku Kalonzo ila wiuka akaamua ati ethi kamine kana ethi etingane yu amua ethi kamine akayethia muthama kumande amua ethi etingane akayethia ngilo na mutwa na ke bwana kumande. That is my take. All right, na ni movia muno. Director Lois eno kwatia. Kiuke akilini. Tarik naku wezi oneni wa ngilo. You oneni wa ngilo. Na ni mutongo munene ba Kenya. Otongete or direct. Kila kiende ba ukamba kwitu. Na pronouncement isu ya ngilo. Lokami yourself for granted. It's not a small decision. Niwoni enesanda Kalonzo Itula. That is one. Hicho kitu miukoona chelewa utapata mwanasi wako. Tuiselewe ngete ya serikali kuongeza ubiwe na kuongeza ubiwe weze there way in between. Nondo for one ngilwelo kuibaya Kalonzo kana wakembo aimonye kolibela siye. Serikali ni wewe. Usu na kenwa kwenda usumbe. Now take it from me. Kalonzo ela ukwesa kuamua yu ondo kwewa na manzo izu ni lasi paune balanye ne hata mundo bonene I mislead. Sit down, make a government with somebody now. Tudane zo diko hata ndeze totila na nusu mukate na whatever nondo nusu mukate isu uketwa vetwa ni wakati wewe mundu asinda ni wasinda unless BBS kumelela kuleka umelela. So what I'm saying, this is the time Kalonzo waile kukwata maja wake nondo andalo kueniti ba na ndo matezo muteki. Okay. Ni unenge for example. Yes. Pangu MASUMBA ke Kalonzo analikile Ruto. For example. Nenda unda vya situation ila wajuta mundu wona. Zimba zeikata. Ke kanali kilo na Ruto akasendio kana Ruto kwa Mugeria. Kanako kana Raila. Lakini amena ndo meana. Atano. Matena impact yoyote. Matena yete ukamba. So you can tell, so in other words I'm saying, Kalonzo pala we place it the wrong pure. Na wrong. Aya, mheshimiwa Manzo tuko kwa kudanuka na kulio ingi tofauti wasisia mheshimiwa Kalonzo bebi ndaona nena ondini wakitsesa kimwe cha radio na bikiana kwaza kana kenda Raila no kukaoka ni muthoche indi oka na yesi ile yakana Kalonzo no kumukwata mba wingi olwe ni na indi andu ingi mayokulia Kalonzo no wanenu na indi twazisho nyuvani wangu MASUMBA chama chake no kienamba itatu andu ingi mayokulia kwa kweli Raila no kwenda kwato koko ni mundu ona kibela cha MC ya onyuvani munini kinaemie mheshimiwa Manzo kana naisia kibela changu sino internal disorganization zito na Raila we mwene ni victim siaya kwa rengo MP ola wepoyu tiwa ODM MP wa ODM no abalukule mundu te wa ODM kundu tono tinda ukindelela ngo ununa thelile na andu makwato ndunge na nguti yo kamba guonde na mundu itinda inilela ngo no sutiwa mweso wa siasa na andu matanamba ukatianisia muno nundu no tusembe kwa Raila atu ebalukonake na ni utabya nezaki endo Raila akaenda katika ballot paper akabaluka kwa ungilo ba uno tutwaita siasa kweli no tutwaita serikali kana itwaita no tutwaita mheshimiwa kwa tu you kipini onano kendo serikali yesi na ndu mama ndiye kana Raila we wake ni kutumba na tunamwatie miaka 10 tunathina muno kondo uyu nyeta mundu ndicioka haiye kundi sioka na mutongo na charity ngilo ai akathie weka Kalonzo asina kucioka Kalonzo akazina ayo na azanu sioka akathie weka aya akathie weka na ndio tabiati yes pemu kindu jana na ni FM usumbe wetekela kanole ukaumana na Central Kenya na Central Kenya yaiti enda ni Ruto no lazima umyarani image Central Kenya na winu boke nena kiambia enda ni Raila to na no lazima umye rani image Central Kenya enda ni Kalonzo na to no lazima ende na rani image Central Kenya lakini kila kiambito kulwa yu eka Raila aka jada kaluke ngilo wana na tene Raila ambaye kalande na timu wenyu na wathi kweka onake ni weze ondoke weka kabaluka ona azende utunidi akathi ngale ageta uzia na gethe ngale ingi iguite muno gwewe akatumba nthi
kwa huko pikia ba huo monde mundu lo kozo zumbe nulawe na kula mbinge Central Kenya. Aya, mbitikina na mbosoma mautumani eli atatu nondo wazese bani aingi mono. Ngilu should go home together with Raila wamezie clear politics. Osu etwa Jam Rocky Raiders. Dennis Kathoka Kitonga uko sawa. Raila bila Kalonzo awesi kama si hivyo Ruto ataingia asubuhi. Aha. Philly Jones Motiena Akea said, let's be honest. Raila is a public figure who would draw large crowds. Tuambiane ukweli. Na hindi nake ono akasea sasa Erastus kama Manzo anasema Raila ataangushwa na Ruto anamaanisha Kalonzo aezi make to presidency. I'll clarify. Patrick Wambua na hindi Manzo is a true and a good leader but chama yake haina msimamo. Jam Rock Raiders. Tumechoka na Raila Kalonzo. Tumechoka na Raila na Kalonzo. Kitonga ambia Kalonzo aende mpaka kwa debe. Ose Dennis Kathoka. Na kazi ingi FM acha kutaganya watu. Jeze FM akenganata. Asanda kwa Manzo nundu wa kuwetakana makita kushindwa tikuoyewa. Ondo maasya. Ndiko nindaka. Aya. Ask Fred Mbada FM whether he takes political analysts from rallies, followers, they attend every campaign. Ruto Raila attends. If so, is a wrong analyst. Not every rally mass people's attends belongs to these peoples. This man is a hypocrisy. Also to Augustus Kate. Baby ni Augustus Kate aisi kanayo wa chama cha UDA. FM uko UDA bana, acha uongo bana. Dennis Kathoka. Jemani Musilo, hi Erastus, hi, congratulations to Timothy Maneno for winning NGUU MASUMBA by election. Oni watu mani wangu, tena kenda tuende na Kilungu. Ndio adibende. My request to Timothy Maneno, okay, si Timothy Maneno, nitwisoneni angethe wana ake kwa katatu ukite kwa chamwendo wa saa ilingi nyamwendo wa saa itatu ngetha nake mheshimiwa Maneno ulane we MC elect wa NGUU MASUMBA wa katatu uyu ukite kwa makulu yasu wande tukanene mheshimiwa wasiata na nenda kwa position ila you set na nini sindiema wamina kweka masabu manthe no na nimeke muno wa Raila minus Kalonzo na bado katika ballot aka na ndo ni maina ni Raila plus Kalonzo na Raila ndana choice kwa Kalonzo tosha kadi zino yote na utuma mawini lakini yu pakatweka Raila ni wanjo ni wane Kalonzo na Raila ni we katika ballot paper maele kondo wau ithie twithingi na mwiso ndo Raila no kwenda utunjoini ithie no tutinjoini Ruto ngite mukenda tinjoini Ruto tithingi na mwiso ora titie kula ndo andu alange megwite kula onetha ni mheshimiwa Kalonzo kwa moyo na ndo jari tengilo aya ngwa kusovya serikali serikali thi museubelie serikali thi museubelie na yuko imundu wina wosa kila kintu onetha ni Ruto ukawini no kamanda ndo akemazo serikali ndo tiwe kamwema ndo ni Raila ukawini no kamanda ndo mazo serikali nayo nake ndo tiwe kamwema kondo uba imundu yuthi bandu weweka ando no mazoka nge maketa na nzama masabu make kwa ingi na titene yutizando mapo ni tweja mapo ni mheshimiwa titene muno wasizela Kibaki usumbe wake wokyo sobwa miezi 3 etiele wasizo usumbe wa Uhuru na Ruto no kyo sobwa miezi 3 etiele kwa time ida ndatu wekethaka kodwa tele tuone maondo na makumi kweke kama maondo maingi muno aya kwati ya bwana FM wasisia wani Kenya Alliance Kalonzo evo kweti usumbe mheshimiwa Mudavadi notangazira na kino kweti usumbe etunonie moinake or the same no with the kaitha ukia Kenya akili na itina maisa kwati ya Raila wani Kenya Alliance ye kula ila matona kwetha na zombinge pio ni milioni mama anada ona maybe milioni ila FM ambetela wani Kenya Alliance yonde yonde mwambe eje kula yali ke wanda na ke ndabya sibilo nu kuoto ate ambeje kula eje kula analyze ona kilo kaungama ajwa ndani independent yambe uya ungama ndani kwa mandani baki ndani mundu umeje ndani kibela ale no ya kaungama aya nenga dio sio practical aya ito ndani kibela okay sawa ende kama ndani mwana katweleze mweshi kwanza mo ona kwanza yuma ege ya mweshi kibo bana amina yuma matatite nanga yaka mewi ate milioni umwe na maana mato no tengezo lakini ni utapia kula ile sia oka
ni milioni umwe na maana 5 na ziipi tukapu na pa ikindu kingi meza kwika mapitu mindo sio milioni umwe na maana 5 undu wambe andazu kwetwe na maba yangu masumba matheye mauma kiwango cha asumbe mapitu kangavana mapitu ka MP moka MCA no mekwithime abina na mamina kwithima obina nendo gore mazabu maikenga na ndu mazabu ni monanie neza mene tekeo ebasi yandikiro neza okutani kana mukwatie kula miongole na ina yulwa yana yuwewa ati katika milioni 10 cia kula ila cia mukenya kuna that is isn't 2.4 yue basi ndete byo lakini ndo kutabyo ndunge wege ndujungilwa nena ndo kutabyo impact ya choyo yuke ndujungilwa nena akwiya nangilu ndukatate kwasya ndena bina akathi bandu eweka mundu la ukwetwa ngava na mutu andu keze kwasya ndena bina akathi bandu eweka na mundu la ngava na kibandu keze kwasya ndena bina akathi bandu eweka nundu ukweke bwana niwo ukuzinda na mundu la mutongo ya waiba pa yangu masumba no lo zindie no the right mande komea ukutane na nimeneke wenesa ati andu asu pala mekwisa ungokela nusu ya kula ya mukamba nusu ikathi ba yale ya kuthi nusu ikathi 40% na ya mina kui 40% taende utiende yu nage kamia yuka mundu nage na muthama kami nage minimum akata pa 20 telegele 30 tende yu yukwete analyze it undu kwilio munde ipa mina kwiko Kalonzo ati wana 30% maximum 40% kwa twaje tiandikithisi wethe ati wanakula nzeo 1 point cia wakambani hizi 1.5 twaje 1.5 according to IB's 2017 ni utabizia baanesa maana thantatu mumagetha matire Kalonzo maana thantatu tiba ya kwa Mundavadi ethwara ila getha thayu na getha unje amwe maepa aenda akakaliopara nyeweka nuni wese impact balazi muzali akwata ngili manana nage mana amo zarutu agetha ethayu na getha epo akakwata maneli mana thantatu kuongela manana kuongela maneli tusiyo 1.2 no ni utabizia baanesa nyeti niweze nyendimu ngwenda kwendezia na ndukone tanambi iye kwika newe mundu ukulia ni analyze ya ubo wa siasa eto Augustus kate based on what ni utabia nesa ku analyze siasa titumia systems ya both quantitative na qualitative titike ndukema nenda ukutabia ndizi ni yani ni data wa matrix tikulula sindu binge munono ikulula ino onazi onenga line data wa matrix na mwiso kwate ya WFM ndo kube ni kani mile bio oga nena megi oveva no kulia ne motongi da maitha okuneke na etina mesa ati ya Raila onde akanguta biono kana ye na peke nune na noelezea peke nduwe totho na ni atongo yo fulani mawaipa ina mewi mekwazi ati meenda kuungama nundu pa yimundu ukakwata kula mbeanu sia utwika musumbe 50 plus 1 24 counties nenda na 24 counties nenda wotapia kindu chupa yimundu ezo kuya yana yolwa yana ni chago ndukese kwaze yana yolwa pa yimundu we achieve 24 na yema ku achieve 50 plus 1 yuwa yepa niwesi pe atongo ivulani mawa pa newe mainena metele wona wakitoke lakini newe muno mayete we kwatu munene wakana mena yuko munene muno wakana pa yimundu kazinda kuko leo zinda makathi baumbe alele meba masisi meke ondu meki 2007 2008 man deposit pala mekwenda na ima ili kiloba nenda ukutapia pena mbanga isino yeta wa threat okay Joyman Musida say hi Rasa tonight as Joyman I support FM analysis there are many loosely attached voters in Ukampani
and those are the swing vote. Let Honorable Manzo re-strategize bearing the lessons in caution's consideration. But every region in Kenya has a big chunk of loosely attached voters. Ziokilwa na Asia, Manzo mbona no kukenga na Asia vaimondo usumbeka eweka na yetu ya maende televeni ena Kalonzo atayu. Sivine G motule Asia FM, you are very wrong if you are basing your argument on Ngoma Somba. Naindi Emmanuel Juma Asia, I like the way FM tells the truth without kuegemea upande wowote. Well done Bwana Erastus. Nimuvia Benedict Wambua live. Naindi Benedict Wambua kasengi kava Manzo. Ngelese Manzo mono Rodo ni Munyoki. Naindi wamuthia Bismarck Dominic tani analyst utasoma Raila vaye muthenya ukasumbeka Kenya president no Kalonzo Ozua when the analyst in the soma indi vaye muthenya nomwe akavige Raila akethwa aisumbeka nenda kwa Bwana Tarika na kuona wakuniva ulo wake ucha One Kenya Alliance nikinatumira topic hizo yes One Kenya Alliance times yende na udhala na it is clear yutu asisia wasisia crowd kila route get your pool na kila Raila onether no artificial get your pool no asisia Kalonzo witu okangu masumba athina kuru yu asisia nuona kabisa ndipa imo thanaine saona Kalonzo maendete kundu tatukana maka pool crowd kana makete kulabu wewe mathiuke loba meze loba oka isuoka mabikwa na akuru mabika na akuru yetu oka itwabika ugazaidi ama considerate kanini mono ugazaidi akundu kola meja mairira kwetha mathiti akura maikwetia na time is going na mostly mabase or ila 50+1 na 50+1 yeno undo route wende na ukusia crowd all over Kenya no yende na umwetekela it is very dangerous for both Raila and Kalonzo and Oka mono nundo andwa then ulikene ebinda ya 2002 undo moi muana siasa ola wa Kenya nyendeze wa mbea tatu professor of politics ni woki atokuye Uhuru wa Kenyatta na Kenya yomba na bazote ndiye ndo wose bisesu ya mase ubisie na rainbow because mase ya wave yende na usewa ni Ruto na let me tell you for information to ile bayo oka ino pake sokoloka one of them kana tu makajoin Ruto niwe wana game change on the mbadili Ruto aendete 11 ataikwatia anybody lakini okay yikwatia to absorb one now. You understand? So I don't see Oka going anywhere. All right. Wazo nganeza. I don't see Oka going. Ona FM amenenga nini binge. Ndio hata ona lama kwa 1.2. Sorry. No, I make it a favor kama neka 1.5 million. Mheshimiwa Manzo walete na itaka. Ndio with the ndio ko muno siasa lakini voke nkimonesi. Ando asumonze. Make it to Central Kenya. Na Central Kenya yenda ombai manudo kula zia Kenya ni zia mbai mage udina maike ngandwa mbai ni zelile bai tendelu no kama nani wewe kuangalia ndio Raila akasumbika inza liyo sio sakela kindu serikali vile Ruto akasumbika akalenjini ndo bana toa maitothe ni binda ya mo sakela kindu serikali na inyo mwema za vote de mwethe ya mwena kindu ona similarly onanga Kalonzo akasumbika onaitwa kamba toza kalipo kila kindu weza serikali nundu unu gwe kalawa no sunu gwe kwa maono kila ndo ndakwa chanekana Ruto equity Central Kenya Raila equity Central Kenya na Kalonzo na hoka mayu ndunge kakwesa kwa Central Kenya na yu fina weza kwenda Central Kenya wasise yu kundu kwingi kwa Raila ni kwendo Western Kenya kula Raila na yakwata kindu junda kwata ko siyo ndako kwe Ruto kula Raila yakwata kindu nakwata na adosuma bina kumbanya kula hizi sionde meza kusioka makeso bana na Central Kenya. Okay. Kude Central Kenya the main factor. Yaziati. You know Central Kenya vote. The number on decide bio. Pale na nekuza ku decide. Ndio la Ruto na bino lawe na go Raila na bino lawe na go
na mheshimiwa Kalonzo na timu yake naomba na vinyo lao nako, lakini ndataka ya mwisho uloke baadhi Central Kenya aondoke nayo no kasumbira Kenya. Point yako ni hali kanisa ukulali hata mheshimiwa bebe kule kwenda ukule ni kula sia manzo twa sia market yetu oba kwa Nuo kwa sia media ba na ndo wa oka iwe jogo kuthenya na oka kwa uthi yetu Central bebo katiyo mona Mombasa basi nitona Kilifi lo okay kwa kwetu okulo sia ba ngo masomba yetu oba mbele oba noelewa maili to the diverse okesethia niti kuona kwa kweli peke lichukite lakini yuko sisi crowd kila route okulukite cho cost sisi nake Raila ondo okulukite Isiolo wa sisi atumia maitu ngoma somba na Ikuru ngoma somba na Ikuru so kula ni loko onakuya tiani ana Ruto mana twepambania na kuba au kambani uko mbele kwa na ndithi tukathera na ku kambani tukapata kulwa kana we mukamba kwa undataka ya direction yekwethwa ni mukamba ndiye za kwa direction yakwa ni kale wengine kalenda sidikale no way ni kala basa besa na ku haya ni sawa ene kio ni mwami na kio kula ni loko nienda toke bayu nienda toke bana twende no minukilia pe kindu ba asisi ngimende no kulia ona kwa nengo enda okikulia kana MASOMO otumani usu Erastus fe ikulio twatie unanswered last Sunday about if Wiper has financial ability for presidential campaigns. Kindly kule mwesi manzo mevangite ata upandeni usukule mwesi manzo. What if Raila pick running mate from Mount Kenya? Will he still need Kalonzo? Yes, mwesi manzo wesungia sina naenda kwa tuambi wafu. Governor wa county ya Meru Kiraitu Morogi ainena kwa ivinda igirona isekana campaign ya president mbeze nani notonyo tumia ni bilioni vakuve bilioni inya na yakule yesu yokovu chama cha Wiper kikamwa yu ili tuisukuma Kalonzo ali yake eti chama cha Wiper kina ability ya ina mbeza mbeano cia kutoa campaign so so ya peandwele Kenya madonna kwa afford campaign mategete fundraising no mwene Uhuru Kenyatta no longer than Gideon Moi and walangi nomba kama fundraise na undu Raila Odinga wika akita usovya brand andu makeke ya mbesa bo kondo bilioni 3 ni kuraise kwa candidate yoyote wena andu mamukwete mbagu timbesa sia ya presidential candidate ati manda kondo alamonde mebo makakita fundraise na ndaso yange no fundraise na isu to fundraise okay kila tegwa andu maigenda utukine ande muno kana kwenda utubuthisia na ati andu maulukitie kito wathi utaneza kwobethwa makete to usunga tena wathi utaneza kwobethwa wathi nukweza kwobethwa ana kusongia Wiper na mbesa Wiper na mbesa that is corona je Wiper na mbesa no wajibwa Kalonzo kujoka mbesa bingi muno andu maketa mubuthia nundu ni mwezo kwa sioneka that means you and menda kindu menda Nuze ingei nomba kacho na nyembeza ila zozeta nuze ingei ta Ruto nomba kama una nyembeza ila Ruto bangu ndio maanisha hii etha mundu no umasi andembo kanisa nene kengei ndio maanisha aya na obulazi maanisha etha nduma cia mbeza uze tatu twai kanisa ndoketa kwata kiumo mbeza uze tuketa unenga kundu kunge ti kanisa no ne kuleka kulyo keuteba nini pa kule mbeza isi ya zo Kenya no the mayor Kenya no the court no the DCI sio mbeza isio ziwe muno situ mabaili monde tutatinda nake nyata kwa nende tekuya kwake ngeno kasi mozi yako sio bekendo nao na mabungeze no lewa kuuza azasiana nenda umye mundha uone kwa DCI kenoti uone faili sio ndasi cia Ruto ila sieba kitete oleo twa wa kotine you know ni political ndo no political aje is na ingeni sio siatia ni na Ruto ndo wizila withi au nange mwanya uya metuki udhiwa metuki to mheshimiwa ingeni sio siatia na kingi okay na namba okomweka mwambo kono debate FM yo kati IC in the London kwechwa mheshimiwa muthama ula we twa chama cha Wiper na no waweta nesa akwere chama cha Wiper mbonesa na akachokele muthama no isakana no afande ya chama cha Wiper oyetu nene ya Ruto andu momo support kimbesa Raila nake nozu Mount Kenya Foundation andu anene ta kineski masharia na alangi mende no avungu mukare mbesa Wiper yeva
Waipathia na ya ingi muno lakini nditi ndani matala ni yu. Waipathia na ya ingi muno metayari kumepata kuoko. Mheshimiwa Lekachao na mheshimiwa kwa TLC. Na sudi kwa kweli na ukweli wa kwenda weta mheshimiwa Muthama. Yes. Kupitia ono mundi mheshimiwa Muthama ndezi yake endo chao katika serikali ya Ruto. Na ndola mazoba za serikali tugezo masembe. Nugu kumaamu no ukaumya impesa na vyola serikali ni usoba. Uko no kando. No evinda inge ndine na mheshimiwa Muthama ndine kwa siasa. Aisie au bani mheshimiwa. Ona kusembe ndio maana. Baiki ndo Ruto za kunene. Okay. Ona kazumbika. Yuti nyongone na mheshimiwa Tarike. Yuti nyongone na yuwe na mheshimiwa Manzo. Aya ndise obia ya ukanye. Ngogie wapi. Ono sio vizuri. Naeleza nini katoa tongo ya. Ndio kuelezea mheshimiwa. Mheshimiwa Muthama no hizo kana ndine wa serikali ya Ruto. Nondo agole kulia kana no kwenda kibela asa wakethwa vu katika ando alama kudhamenta maini kana alama ndini wa serikali tingi nyoketha emosakwe ide iza ketha ndini wa serikali kuna gwa sen serikali wendwa we minister isu wa serikali yu we minister whether budget ya so gwa wekendu keloto na kwethia ya payu ndungi wendwa ndini wa serikali uta president deputy president kana minister Iswingi teza na kale. FM uhagile muno. Ukile tuya chao. Nizibeke ndo wenda wete ndeni wanena nyoso. Ati Uwezene nedukizio ndeto izundu siendete. Undu moeta ngale kweno ingi. Lakini beke ngwenda kutabia chabata. Obama na kumanda mbeza kumanza. Yu mheshimiwa beke ndo ile utabia na nuseo. Na pe point yu kitembe. Pe point yu peke ndugu waki kulwa pe kulwa kwanza wo kula sia ya yo Kenya ne mambete kuthi ni mama nie kuthi kukuna ziaza sia pate siama. Ningwenda nundu mheshimiwa ni wakili museo. Ningwenda ose mana na ezo mandamana address issue ya mbanga ya kwithi watwi na atongo ikute siama. Nundu yukwangelekanya. Ila ukwiwa the Political Parties Act funding mheshimiwa ningwenda kindu chu specify nesa ni mwa chama chuke ifande wanda cha ile kwitwa na atongo ya sakuweme anondu fulani yu ila tutonda kwitwa tuitania kwa asiati ni tukwenda kuinzia ya kwithiwa tiunga andu maipita matena siama pena mbanga nene na ni kwatie mheshimiwa zisile yugwe ya akili ni kwa andu ya kana wa ipandina mbesa pe kindu kimwe gitumetethwa ionekete na mbesa nundu mbesa ila zithitu si yumwe sia ufandi political parties nitiwite kwa wingi mbesa yusi inabika kwa wai ngeta ila ndamia nacio na niki ni mheshimiwa ngwenda itwambisia pau nienda mheshimiwa nikana ninyi nundu nimye ni analyst na kwa ni wosu nienda mwambekele issue bande masi ati aya pendeka yumbe meana ata nikana with the little no kwata mbesa kuma kwa political kwa funding ya political parties tukaze twendeka jumbe vote aya twendeka mangava na meana ata twendeka mangava ne 10 list na muimi ya banesa na muimi negotiate 2017 tuna negotiate nesa muno kibwana engaleko ya muungano yetikela kwa ngaleko eno mutu engaleko yenge yetikela kwa ba gilo engaleko yenge yetikela kwa na twazia yutu ina mangava na tuongela wata itatavero ya twinana lakini ona daily ona bailio odie myomba whether ani kumba niki nundu thina masoma tongo yute ndo kutabia esabu thi wona ithi kwa ni munini ya Musumbe William Ruto wegie na uhuru ya Jubilee megite sabu nundu akitumikema ni mena male kwike esabu thi unesa itinga thine yo makinanga neketho kwanza na ndo ingi kwimo na mo kama asia solution na maunga makidete maasia siama no ipunzawa tigetha chama kemuke wa Jubilee nika nati kwate ala masabu mekwendeka with embeza seuma baya sikabika kulati na nipo ngwenda ku with ni na thuthia mheshimiwa with siama yikala mbi ti utani ya mtelo utani ya muno ndu no wakwazia atu na independent candidates okay ene ndini makwatie mundu mekwenda amathukumeneza lakini tweasia mundu usu tenda wiper ikamanda formula 10 okay ikamosa nikano kethia nitwetha na andu enu matono ne wa mbesa ila tuma cia political parties nundu imbesa ti cia mundu ungi ni cia ene ma Kenya ukethia yucha matakyu kwiwa nundu no ni sepatengwe
magetha matakwarite mbeca mone mabingwa lakini FM awe takenu kibata muno na nusu ene ndi makamanya ki mbe serikali yulwa ndi yothe yuka Kenya serikali yothe isabugwa ni chama kana siama ciukie pamwe tondu na igwe Israel siama yuka pamwe ikalunja mundu lona twe musumbe bo kwou endwa na nicho wona siama yukita muno isinde kula nundu amba chama ni cha siama yumbe na tena yumbe independent parliament tena mjumbe mheshimiwa Musimba kungu na kwa Musimba kuko na mimi lakini na pia yumbe ange independent te komi najua si independent mo siwe malika Jubilee na mheshimiwa Musimba we arimenyo independent gina parliament lakini wewe thiana inaanzia siaka cia kuthukuma andu make onate serikali uko ndo nipenda enda mundu nuthiwe independent abika ku yanda thiwe thukume weka no enda ona yuma neno abika county ethio thukuma na mbilo urani wa Wiper na ethio thukuma na timu ila ya Wiper mundu onake tu yo Wiper kondu uyu no mbakana yo tutaene ndi twisilie muno nundu enda nduno kana chama kina ani jo mutumia onda na the independent bana MCA andia ulika chama akatate bahati yake bau nundu siasa no ivyo ba ukethia yu akangita ukola chama kindi ndike ona tajoke ndethia lakini no mbaka utambe uthuthia andu kana yu serikali izo bagwa na siama na nicho yu chama chali tendo na yumbe yu musumbe akendwa asumbikie na yumbe anini andu alange me independent kana kundu kungi acio kaka impichwa no zumbe wake otema na nicho kona musumbe ukukitia muno endo na yumbe ingi mbunge mundu andande na yumbe ingi maumire kundu kwingi kwa Kenya pa akabetwa abika aya mbetekirire some motumani eli atatu kenda tumino kile kilungu Erastus kila tuenda taakamba ni kwithwa katika serikali presidency and deputy ni cia indie tene ona ukatumia science yevatu yesa osakivela kiu in 10 years no muvaka tumandane chama kingi kitikileka Kenya yonthe lakini ti Wiper Mutua's political party will be the next big thing especially akwatana na ngilo manzo nembili ikamukia championi osuni Anthony Ngunga etikibela cha uyumbe ndini wakilio mbunge cha Mavoko nake uyu etwa Daniel Motinda wa Ndwiki mulolongo 2017 na kuniwe kiuni Wiper nominations ku mulolongo in fact sia kuniwe on Sunday ozu era sia kibela cha MCA na Wiper na ende aze nomination ku akuniwe kiu na ende sieta wa muthenya sia kuniwe muthenya wa chumwa aya babe no tubani ungiwe bano ono ni coordinator wa chama cha UDA ndini wa county ya Masako wanbandekia mutumani mwa samuno imagine manzo ne muyo mono manzo muyo mono ne bwana Eric Nzivo nainde kule mono ki cha degree ki cha koti una bigena kwa zetio nginya mundu ATMZ yake da degree ngulia umutabie woni wako mheshimiwa Manzo. The debate is awesome. Honorable Manzo is not biased, is articulating issues. One thing he has put straight is Wiper is like shamba la wanyama. All animals are equal, but there are others which are more equal than others. Take this to the bank, my friend. Honorable Professor Kaloki is the one to fly Wiper party gubernatorial ticket. Although Honorable Mutula has the people and he has the capacity, he will be in a rude shock. I advise him kukiharibika nyumbani kwa sasa kwena mawekalo maingi uka UDA. UDA is a commendable job in Makueni. Stop cheating Honorable Manzo that he is the next president because already he has not declared it. In addition, Oka cannot go alone. Siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Ngelo Motoa and Kibwana for Raila. Tell Honorable Manzo, politics is about numbers. Kalonzo needs Raila more than before. FM uelete nesa. Tavia Honorable Kana aime na ayeko na siasa sia akili o aime na ayeko na siasa sia akili ende tisi ya kedoi adhi aiketie kivela ayeke otwika kasau ka kuongethio we usune Eric Zivo coordinator wa UDA county ya Masako mheshimiwa no songe akiucha yolo degree tuiminukelele nenda tuiminukelele debate ya degree ni sene mwe awai mopetokethia na bado kiuni pendi parliament nundu court no ya mwe na kulingana na wali wako na debate la ne kia parliament andu maile te kwa makasa kwa
Ndula we ni nundu yuwe kiandigiri ni wapunja katiba. Nundu katiba kiasia kuyaleta indwa na undu otumando mateanana. Andu monthe ni meanene kwa nimekita nesa kwikia kwa musumbe nundu ni executive na kwikia kwa governor na deputy wake nundu ni executive, lakini toka kibila cha senator, MP na MCA na even woman rep nyawoni wakwa ni enende maelete kwa bakasa kwa na unenga ngeleka nzeo muno ku ya parliament peke petiki moja na ku Samburu chui muno na kitete ya Samburu muno na kwikundu kungi na Kenya utono kathia andu acio anini mena degree na mo matebata na politics tikila mundu wipata na politics na kulika politics kwingala manene muno tikila mundu utono ndo na mbesa isu cia kwanangia katika siasa ayenda kutethia andu make yuko ndo uki woni wako kupikia omonde na kini jani ukitia joka parliament pilot utiwa obaili ondu paile kwayu lakini oemba uno ukekeka nutonda kwika miaka oyukite kuyana na nondu Kenya yende na kusomethia ciana ciona kana withie ciana cionthe ni ciaza kwika. Right, nende muvya muno atongo maundu ni maingi twimina umuthi ni twabika saa sita chele ndatika ile tumin saa sita ibike tukile Monday mheshimiwa Tarika mwanya ni waku ndeto cia muthia ni wa kamera eno uvike na kunena mwene ndi ndatike mwe utuminite unene wa muthenyani wa umuthi nyatonga muvya kwa Mutongo TV nondwa the invitation. Karibu sana. Na ngitonga muvya kwa mheshimiwa Manzo na Analyst FM. Wala newa articulate atakineto which is okay for an analyst. Na kwa ndoma masaku na akamba onde ngiende yana kuimiza tusisi bala be serikali jundu kasi ogweju twenza serikali oso twendeni nondo nyeta kwata mundu ni na experience ya serikali ya mtu oso vitu ndendeni ngasaidia andu makwa kuomea. So this time around I'm taking my people where I see possibility of kusolve serikali. Okay. Asante. Ni muvya muno bwana Tarik na Tarik ni MC wa Masinga Central va county ni ya Masako. Asante sana. Ndi bwana FM then kamera yangu neno nena na mukamba ulai tuminite ni muvya netwetha twimwe na ngai akabigia kumwikanesa otondu na cia nye ndoto ya kwela nene muno ni kuona akamba tuendete onzie mwe ni kuona akamba otuyendana ni kuona akamba tite kumenana na okwa mituki outu nena okwa mituki ni bailo kumando nzia nundu outuendeye tita tuendete nesa muno pate nguyu tisise nesa tite tisise nesa na kio kila kitwene titende nesa muno nte bathukanite pe na uthu utemo nini muno na paka mando nzia ya kutungea ne uthusu withia mukamba ni twacio kondu tutwie tuikwata na bandu bamwe na tuithi na batoneka nende twiki analysis nesa tuikapiki kwitha twi serikali yani undu baile kwikwa tiketha ti serikali ni nyeta analysis nendo matapia tike na kazamuka gwa tuinena ka tumande withia ni twiki misingi ya chama kina bina kwa timande undu tukwendea na kwiko u na tiyitha timwe kuunga ya mwike nesa ukaundu wa mawoni menu tuende na koma na kumbele langa yo abingwa mwana kiwe yote sio. Wow. Asante sana bwana FM Fred Mbadha mheshimiwa Manzo. Inakwenda kwa sia ni muvya muno kwa sia ondala twenda demokyo kicho mundi na ndia sia kana kulingana na manyula na gwo kupikia bau na kulingana na katiba kala kepoju serikali isamea wa cabinet na endope undoto na kusukuma wa mwena waziri kana mwena permanent secretary na nzie moya kunegotiate kiu ni kwesela chamani kana kwesela undu musobije serikali ku serikali ya sobwa palaba ile tenda pesa serikali wala taidi tenda tena minister kana tena permanent secretary wekitumi na kwangeleka ndio kiu kineke kiela ila yumo kamba unakwatie kwa handshake ndio tunakwatie permanent secretary owe ukitumi kumokamba na kuma permanent secretary kwambata paundi baba soba kwa serikali na paundi pa muto na ukwate matunda nundu baba nene awana basamia wa
kilevinda undu kukwikwa noto na utwa mapata makabika na maka implementwa kondu wau ningwetikila kana mukamba niwailete indwa serikali ni siasa si opposition ni sivina muno na si mino mingi na ndataka mwizo ndoke ndoweza utwa constituency kwako lakini uwevo nao mandana wa serikali se ubagwa na siama ise obisi coalition serikali tise uwa kana chama kimwe kisindete kupike yo munde pati chama kimwe kichoka yu Kenya kisinda kula kichoka kondu wau twende na usia na itu tuiundwa twingwatanio na tuwekania kula tupitanisie nakenda ithi atamba ya mukamba tuina nundu indi twabanga twithi serikali ni tunaikene nindi tutaisao na serikali Wow, nende tonzio muno mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo mumbunge wa Kilimbunge chama kuene nende tiasa ndi muno atongo inondo akuka na twiminukilelia niendo likanya musese kana iseso ya kuandikithia akoni makula niende kwa oyu ketha ndo yaza kula na miaka 18 na ina kibande ena kiseseni kila kiva kuvina aku uvikira kuyandikithia tamukoni wa kula nondo maundu ao ndetu nena utwika kana mutongo ula muthuku anyuvani alama takona akula tiwo kou mwando musiaisia wisaithia na akuina sei tondo noni andu mangu masumba ume kone akula kila mundu akona akula balo nenda yo na 2022 ni ukite osakula wisaithia no anyuva mutongo ula we mwene okwenda ti ula usukumi okwewa nyuvangania ayewe ni wathi katika ballot ni wazia mutongo yo no na ideas anu otonyo ndethe nye mwene yu kufikia na kwanza kula izeso ithela matuko eli mwayo usu twendete kubyo na mithenya kauta na ndoka mithenya ni mbingi muno kuno uvikavikia na kwiyandikithia tamukoni wa kula na indi vauni vana vika muthia mautumani vani maingi pyu getha ndina soma wa kunondekea na ndo mautumani ni malika muno twende ona kunena kwisila Facebook ni Mutongo TV ndini wa Twitter ni @Mutongo TV ke @rastas kithuku #Ikumbi ya siasa na ndini wa YouTube ni Mutongo TV official namba yotumade mukuvi nayo takawaida yetha ile itatokenda 5 na vaindevi ndini wa namba esu atuma otumani waku na ndi atongoi kwa ivinda yengi asante sana na ndi good night na ndi mwana mosese nagu wekoma nesa na nyeni na umala twithiana ingi o umundi Monday nibikie mwendoni wa saa umwe na nusu wa weyo ndeni wa vilingi wa mauvo ende kwa wayu kala mitambo ni ya Mutongo TV nondo noyongwa atanio ya mukamba wende na utukwata kwoko na ito tuiva nondo wa kuthukuma nita Erastus Kithuku wa nzomondi tuongea muvea aonde mavikia na kwa ili ya Ikumbi ya siasa kiyo ni cha umundi komanesa